yo tletseng a tshwaro nthute go rapela ka mehla modimo ka kabelo kabi a re modimo wa Sioni a re ba re ke tenietse go wena ke ya go rapela e fela ke a hlaka ke a sokola ga ke na bona ga tša bogolo ba gago ka gare ga maphelo a rena batho ba kgone go tseba gore ga re go rapele ka phoso ge re go rapela wena o mokwi wa dithapelo gobane re dula re go rapela ka mehla morena e fela ga gone se se fetogago maphelong a rena re botile wena Jehova wa makgotla modimo wa bo Shadraka, Meshach and Abednego, modimo wa bo Abrahama, Isaac. Re le boga motheletši wa Mutse Community Radio ona fa le go 96.3 FM metsotso shile ke lesomenne fela go ikela go ere a ya lesome ke gore 14 minutes before the hour 10 o'clock nna ka lebitso ke nna morwa motšhama ubane ke nna ka kapa ya radio ke la bobedi le botse mo ile go gore gantši wa tseba gore bola bobedi le bola bone re ba le Professor Moremi e le go angaka ya borna ya setšo go tswa ka mola ga matlala Ramoshebo kgauso le leta mokakapa ya radio ngwana wa tloutša baroka ngwana wa badimo re a leboga ba re mafaratlhatlha a dutše madulong re bulele morena re a tsena re a leboga ka gore yalo moroka a ke tle ka mo go wena ngwanešo ke go tamiše le go go amogela semmušo ebile ke bontšhe gore ke a tshepa ebile ke a dumela gore maabane mola ra kgaoganago modimo le badimo ba ile ba re lotela wena ba re šileletšela wena ke ka baka leo re kgonneng go kopana gape le kgono kana re kopane maloba ka kapa maabane ya ke maloba ka kua gambe ka kua ke maloba ka sontaga moroka re a leboga ngwanešo e no tša sebaka se o tamiše babogedi le batheeletši kua gae o tamiše le balli ba rena ke moka ba tle ba kgone gore tamiša ba tetsebiša gore ke bona bomang ba tšwa kae re ba fe melao ya kgašo ke moka ba tle ba re fe ditaba prof ke ya go leboga malome ka kapa ga ke go tamiše Theresho mola ra tlogang ka kua gambewe molato ga ra o bona ke rena ba re sa feletše re sala gabotse ke ya go tamiša ke tamiša magoši ya borena ke tamiša batheeletši ba Mutse Community Radio Station ke tamiša ka mafaratlhatlheng magoši ya ga borena re tamišetšeng go ya ka kgati ka mo magaeng nageng tša ga borena ka lebaka la gore magagešo setšhaba sa ga borena re se tlhompha ka mehla le ka matšatši ke mo go le go bohlokwa gore re fele re iša madume go bona gobane dinageng tša magoši go tla ba baruti go tla ba baprofeta go tla ba di-archbishopo go tla ba mangaka a setšo go tla ba babuši magagešo re a letamiša ka moka re sa šie motho bagešo ke a letamiša le kae batswadi baka nna re gona ke ba ga mang ba le go fa ba ga Kgwale le ba ga Kgole Kgwale ba ga Kgwale le fihlile ke gona ka radio Mutse ka mo ke nna ngaka Moremi mokgala bola tšule go fa ke kakapa maubane le ba ga Kgwale le tšwa kae gae o le tšwa ka kua Dikgalaopei a go molato felo
a re titsebišeng re thomeng ka kua go mma gorena. Thobela. Nna ke nna Sara wa ga Kgwale. Sara wa ga Kgwale. And then malome ka fa Thobela nna e Ditabeng Kgwale. Ditabeng Kgwale. Koko ka mo nna Sekgwelang Kgwale. Sekgwelang Kgwale from Dikgalaupeng. Me nna ke nna Majatši Kgwale go tswa Dikgalaupeng. All right. Ke a leboga ba geshu ba ga Kgwale. Malome ka kapang o tla le fa melao ya kgašo di video tše le di bona go fa ke tša go tšea botlhatse ba gore go sasa go ska hwetša ba botšiša gore mang o rileng kua radiong motho mongwe le o mongwe ga a nyaka go tseba a no lebelela ntle le gore a sokole gore a kwa gore taba ya nnete ke efe ka gore batho re oketša ditaba goba re fokotša ditaba jwale re nyaka gore le rena re be le mokgwa o e lego gore o ka re šireletša goba le lena re le šireletšeng go bao ba lego kua gae ba thieleditšego kgašo e ebile ba bogetše go ba le kgole mo magagešo le tlile go bolela mathata a lena a ka gae a kgonago go bolelega gore batho ba kwe jwale ke mong le bonago go na le di-video tše gore re kgoneng go sepediša taba tše tša lekgono gabotse. Malome ka kapa ba neele melao ya kgašo re nape re tseneng ditabeng ke bona gore mo kgoro e atile gore a re tlile go kwa ditaba. Ya ke go leboge Moroka ke go leboge re dumediše le go amogela ba ga Kgwale go tšwa ka mola Dikgalaupeng. Magagešo melao ya kgašo e bonolo fela difounu di ba silente. Sa bobedi ga re bitše maina a dingaka baporofeta le dikereke mo moyeng e šita le ngaka Moremi ga le jwale ge e ka ba go ile go a ba le nako e leng gore le lelate kry-a di ile ka kua go a Moremi la hwetša thušo ka sela le sela le yena ke ngaka Tsoko le kgono e tla ba ngaka Moremi ge re tšwa ka mogare ga diphapoše kgašo. Se sengwe gape ba gešo radio ga e amogele polelo tša mahlapa polelo re a e apeša ra e bja gabotse gore ge e fitlha kua tsebeng ya motheeletši e dule gabotse e nabe maoto ka gare ga tsebe ya motheeletši. Se sengwe gape ba gešo ge go ka fihla nako mo e lego gore re swanetše re be ka gare ga dingangišano ge e ka ba go tla kgonagala re se ke ra tsenana ka ganong re theeletšaneng re faneng sebaka ge o nyaka go bolela o tla emiša letsogo ke moka ra go fa sebaka wa kgona go bolela. Se sengwe gape ga re fihle maina a dingaka le baporofeta le dikereke fela baagišane ba rena re se ke ra ba bitša ka maina bana ba borena ba ba seng gona mo re se ke re be ra ba bitša ka maina ngwaneno eno ba ngwaneno abuti a ba abuti mogadibo ke mogadibo jwalo re a leboga. Se sengwe gape ba gešo re kgopela re se ke ra pota seolo ditaba tša ga borena di tseba ke rena mathata a rena a re tlišitšeng pitšeng tše kgolo a tseba ke rena godimo ga taba pha and then ra kgona go bona gore na re tšwela pele jwang. Moroka go tlo ba le mo e leng gore ka kua moragonyana re tlo topa batheeletši ba e ka bang ba bahlano goba ba tshelelang go no kwa maikutlo a batheeletši ba bolela le balli ba rena ba age balli ba rena ba ba fe maele ba age gomme ba gešo ga le ne nako e telele ka mo studiong ka mo le duleng ditabeng tša nnete tše di le tlišitšeng mo pitšeng tše kgolo dikhamera tše le di bonang mo jwale ka ge Moremi a boletše a re e no ba tša go dira bohlatse go nwa le ge le ba ga Kgwale le le mo go ne ba bangwe magaga bolena ga ba rata gore le tle mo ebile ga ba nyake jwale batho ba mohuta wowe ke bona ba tletleng ba tšea ditaba tša lena ba botša meloko le metswalle ya ga bolena ditaba tše di seng gona le gore le fihlile mo la bolela jwale e le gore ga se ka mokgwa lena le boletšeng ka gona jwale nto nngwe le ye nngwe e ya bonagala
o mongwe le o mongwe wa te kwela wa te ponela ga go ne wo a ka tleng a tšhela parafini mollong lebaka e le ge a leka go le lwesha le ba bangwe kapa gore le bonagale jwale ka batho ba bampe ba go tšea sefane sa ga bo bona ba se tliša diradiong jwale ke lebaka la rena la gore go be le dikhamera ka moo a mangwe a mabaka a tseba ke ba bolelang nna re a tsebe re tseba lewe ba gešo go na le setsopolwana fa mma gore na ke bapala setsopolwana ge ke fetša go bapala setsopolwana fa ke moka o nape o tsene ditabeng nke o re fe ditaba aga maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga re a leboga mma gore na mphe Thobela nna ke le Saraga kgale re ngwaletše go ntate Moremi ka baka la mathata ka gae e sa le batswadi ba rena ba hlokofala re a sokola ga gona ntho e lokang ka lapeng ga re bereke ga re je selo re tiphiša ka tšhelete ya 350 fela jwale go ngwalla go ntate Moremi re kgopela thušo re kgopela gore a tla re thuše ka ntho e leng gore e ya re tshwenya ka molapeng kokwa rena a sa phela ba fela bolela re o kile a swara phoofolo ka molapeng a swareng phoofolo ye a bitša mokgekolo ngaka Tsoko mokgekolo a tla morela re nne selo se ke ko se bereka selo se se tlo go riela bothata mokgekolo la o monetše selo sela nako e aya o tata gore na ba ria dilo tše dintše go tšwa tseleng ke gore a ba sa hlokomela gabotse ke moka ge bomma ba ntše ba tšwela pele mma ya go motho a mmotša re bana ba gago ba sepela ke tokološi ba sepelang ke tokološi jwale ke rewa mokgekola wa tokološi o santše o e hlomole jwale ka go širega goba go širwa monagano ga motswadi ebile o no re šia go le gona ka mokgo ka molapeng re a sokola ga re bereke ke šetše ka kgaetšeditše tharo ga re bereke ga re selo le nna ga ke bereke re no dula re lebelelane ka mahlong ke ka moo ke ileng ka kgopela thušo go ntate Moremi gore a tla re thuše gobane go sokola go bose go sokola ntate Moremi re a sokola e seng gannyane ga o re ke swara tšhalete la o thuma 20 ranta o reka stock seeds sa 1 ranta e timeletše tšhaletela re reka sa go janyana re beamo sa go ja sela ka moswana ga se gona ga o re o segale motho ela beke ka bobedi motho ela o šetše a go tšhentšheditše ya ba bang ba ka mo thuša ge ba bona gore mo gongwe o lebetše tše dingwe Thobela nna gona ke kgaetšedi yaka ya ditaba ene o gabotse o šetše a hlalošitše tše ntši ka gae re a e sokolela re sokolang ga rene batswadi ga rene mma ga rene tata ga rene abuti gomme ga re a e support-a nto ngwe le ngwe re a te support tšheletane ngwe le ngwe re e swarang re a te support-a te support-ang gore ba re ka tšwa re ra nyaka thušo go ba tsebang go swa le bo ntate Moremi so a re kgone go e fitlhelela tšhelete ya gona gore ra leka go zula-zula tšhelete ya gore ba re ka ya go bona ba re thuša a re kgone go e fitlhelela gomme bjala o e tšwa ya kua le kwa a ke no gore maybe o zamile ya go ya diphekong go motho o mongwe kae ga o fitlha gona o botša gore ka ga geno monna ke bo bapallong jaretela geno ke bo bapallo batho ba bapalla ka mogare ba tsena ba etswa ba tšea advantage ya gore ka goreng go šetse bana ba ka se rie selo ye nngwe gape motho wa kgona go tshepiša mmereko a go botša gore after 2 weeks ke tlo go founela after 2 weeks ela ga e fihla ga o mo founela ga a sa bolela le wene ka mogola o bolela le wene a ngaletša goba maybe a se ka be a araba le founu ya gago nkileng ka mo go koko ka mo koko a tlalletše kapa mohlomong a boleletše le sa di bolelang koko a go rena tame setšhaba sa Modimo ka moka
ke nna mamogolo a bana bakhwe ba itšega ba kgapela ba lla ba re mogatša Ramogolo ba re tle mogolo tle re mogolo ka ke re a watla ke bitse mmane re sa foya le noši gomme mmane a le gona ka nnete bana ba baswa gore baswa ke agile le bona mohle furu go batla mogatša Ramogolo gape nna a ra robala so e jwale bana ba ka kirile jwang ka re le nna ke fo ba motho ke itšalo matswala rena be a belege 11 ya bana go šetse o teng ka moka ga bona ba tlhokofetse ka moka no bolwetši no eng mmago e le tatago e bona awa a flo re bitša bereka mo TPA ba re tlang o sepetlela o fitlha sepetlela motho le homotse e bana re rejwa mmago e le bona o flo šašarakana pha no bolwetši ke agelane le bona gore bua ke fo thiba ka mo le kamo go ra go bereke motho ba te phediša ka dikgong kotse motlhega a tšhaiša gore mmele wa ka wa baba ke tlhabile ke madi o kgwetša a bula ka matolo o rutegile ngwane o ne certificate sa matric go apala ga tse gore a kae go nwa le be re tla le mongwe ba tšhabile ka ba ka mora ka re ngwanaka e napo e go nametše ka kudu selo se ye gore se go ganetšago re a kwana mosegare go nwela ga ke re korie ba tšhabile go tšhaba gore šie go dire tša mno re sa ke re jwa gore bana ba gana thušo ye ngwane le ga e tla kwa re gape mogatša Ramogolo nna tla o nthuše batho ba le ba gane ke ga ke tla wa ke kgokgwetše e mogolo ke ra wa ngwanaka mare go nwa le kgaetšedi ya lena a leka le gore le phologe jwale le katakata le tlo thuša ke ka re le nna la tsa Ramogolo a lena ga a gona ke flo bula ke itša bana ba šiba le bona ba tšhaba ke ba re ke re korile le bona ba tšhabile gante bana ba reng a wa selo se ngwane ka nnete wa bolela matswala rena o tša bolaya selo lebile a se bolaya o flo sa motlela mo mpeteng a se swara a se fakela ka lesakeng ga se fakela ka lesakeng a se iša ga ngaka tsoko a re gomme ke tlo se bereka o se berekile se feditše bana ba mokgekolo ka moka mapele mmago rena selo tsoko se mokgekolo a ileng a se swara bošego a robetše mo mpeteng a se lokela ka gare ga lesaka se be se bonagala jwele ka eng kapa e be le phoofolo wa mohutamang phoofolo ya thokolosi ekwa yona gape ke a itseba ka re o tša re tla le bonetše mapele koko le tseba tokološi leng ntwane kanyana mothwane mokanyana a moswere ka diatla a mo lokela ka mo lesakeng nkere ba ria bafana ba e le motho o mokakanyana tokološi ye e be e le motho wa tate kapa motho wa mme ka re be a šetša mofaketseng ke re a re ditsebe fo ba phoofolwana a mafofane a re a ba re thokolosi bana baka ba rantwe e le mothwane mokanyana mpharanyana yeo matswala rena mokgekolo e be a belege 11 ga a sane le bana a go ne le a ba bitšego a go neng o flo sepele jwale koko ntwe e dirang gore le nnagane a kere go jwale motho wo mongwe le wo mongwe ge a swara se se tlabang ka lapeng la gage ntwa mathomo o founela mongaka wa gage kapa o founela moprofeta wa gage kapa o founela kerekeng ya gage jwale koko o ile go ba a swara ntwe a e lokela ka mokotleng a bitša ngaka tsoko ya tšea ntwe a ya go e bereka ntwe e le netefaletšang gore bana ba mokgekolo ba feditše ke gore mongaka tsoko o berekile ntwe keng gore ga ba re tswa rieso ba fo re botsa gore ntwe le mmago lena go itšea ke yona e fetša go lapa jwale ka nnete re a kgola bana bakgwe o re mmago bona a hlokofala gore ba tla motlhemoga tša Ramogolo gape a re robala selo se le jwale se tephele maatla bana ba re ga ba sa hwetša bopi ga ke swere ke ya ba kgetlolela ka moswane bopi jole ke ba neetse go le jwane bo sepetse e jwale banna re tlo bona ga le rena nke o e sware gona mo koko re boele ka kua go kgaetšedi yaka nke o no re nyetlela ngwanešo gore tokološi ye
ga botse ge le re e ya le tshwenya e ya le tlaiša ka mokgwa mohuta mang ka taba ya gore nako ngwaga o robetse ntate o lora o robetse le motho then o ye kerekeng goba o ye go nka dingala sa moe a o fihla go botsa re nto e re yang gore o be ka mogo a o nko o re ga o tsoga o makala o le ka mogo na goba sheleng ya gago yona e a dula na o re ke mmotse ke re a wa ga e dula a re ba go sepiša le sebata ba go sepiša le motho ane monnyane a buta ka le ena go šetse a kile a ya go motho a re o montšha sona selo seo a sanka go riega selo se ga se ka gae se mo go lena se sepela ka mo gae wow se sepela ka mo gae ke moka bošego se fetša mmereko wa sona ka rena tšhalete le yona ga e dule mmereko le yona ga motho a go tshepišitše gore a fetša a sa hlwa go founela ba re botša gore ke yona e eta ka pele abuti nko iše ka mo go abuti ka fa ntle le taba ya mebereko mohlomongwe le go lora o kopanetše tša digwara le batho tsoko ba e leng gore mohlomongwe ba bangwe wa ba tseba ba bangwe ga o ba tsebe e bapala karolo ya mohuta mang phoofolwana ye mo bophelong ba ga ngwanešo like mo relationship jaaka di last yeah di last o gana dula le motho maybe 3 to 6 months then after that then le batho nje batho ba no go hloya for no reason yeah motho a sa go tsebe nje o no go hloya go rona bona ka di action ora motho manona le something le nna yeah ngore ka mo go gaitšedi ya ka fa sa wa ke le dumediša ke le yana email wa ga kgwale go tswa ka dikgalaopeng nna ke nna mmane a bana ba khwi mogalabi wa ka le tata go bana ba ngwana ra ngwana ra mogolo jale ke no ra ke dutse le khono ke kwa mogolo wa ke mphounela re nna ke dula kwa tlasanya a re ngo re dogotle kwa le ke a tshoga kere ka no go le ngo ne molwetši a itse go la ga di ya go robetse a fihla gore a wa tsamma nna go me bana ba ga go ba ngwaletse ga tate moremi ka taba tša bona tše di ba tshwenyang ka malalapeng ka no wa tswa re ke batho ba ba tlhakang wale ba ile ga ba ya gwa ga tate moremi ba founela ba re gopela gore le tlile ba bagolo se ke la ntla le nnoši wale go gopela gore o ile rena re thekge bana ba ka ga ile gore batswadi a ba gona ga nnuele ke setšhare le batswadi ba bana ba kane ba šetse le rena re nnoši ga ba re mme ba ra rena ke ka moka ga ba llela godimo ga mmago mogolo wa bona bjale a tla mpotša re gape bana ba le ba gago le kgone ba re 1 2 3 jale ke ka mo mponago le nna ke tlile le bana ba gore re tle re kgone ba thekga ba bolele seo se ba tshwenyago re theeditše mo go lena batswadi a ke re ka nako nngwe la tseba gone nto nngwe ba re modiradibe ka tšatši la mafelelo le yena ka legodimong wa tsena go a diragala gore le ka no be le fegeleditše lapa le mara wa hwetša e le gore le lena le no ba le tše dingwe tša tše e leng gore di a le tshwenya maphelong mohlomongwe le ka rata gore ge moroka a tlo o thuša ba ke moka thušo yeo e nape no le aparela le lena le thušegeng ntle le mathata a gore le fegeleditše baki lena le ga botse a ua dilo di sepela ga botse le a bereka bakgonyane ba nyala dilo di sepela ga botse a wa tsona re ka se re sepela ga botse nna ke tlogo ke no ba le sogana le leng ka molapeng wa first bona ka ya mathomo wa balwa jale a balwa go kile ka ntomele nna ke no motšea ke mo iša mo jale yena ka re bonang ke bokaone mare nto e ntlabang gore gane jale yena go ne nto e leng gore wa e dira e mpefatše go wa e dira kane wa hlapa wa hlatswa re no bola itaba go ne mafapo gantse mare nto e ntlabang gore ga nyako ya mo bathong mapele koko o no dula ka mo gae o no dula gae jo ya shopong toropong wa ya o gola 350 ya ga go a reka tše a reka go mara ga o ka ba modiro wa re area goba ya ka mo next o thušene le batho ke nto e ntlabang jale mo gore wa ya sa nyako ya mola o tlo go botša re nna gape a ke ile mola ke boa ke a hlakahlakana
ga e bathong mo bathong gona go tlo gare a nyako ya mo batho ba leng gona mara ka tlhakoreng le la makgarebe awa o shegofaditswe dilong wa ruri ee a senka kano a ke mmone selo ao batho ya koko ke be ke duma gore kudu-kudu re gateng ka lapeng la mokgekolo ke ka mo go dula go ba alright koko lapa le la mokgekolo wena o gola le ntse le gona mola wa golang mathata le itemogelang ona mabapi le taba lapa lela la mokgekolo le itemogela eng koko ke nyaka gore re tsene tabeng ya lapa lela gobane ke nyaka go tlhalosetša bo abuti le sesi mola gore go ne malapa mangwe re a kry-a agilwe gomme a ne mathata a gona a jele bokoko goba boragolo khuku a latela ka bo khuku a latela ka boragolo a rena juela a hweditše rena koko ke ne nneta gore lapa lela o a le tseba le tšentšhi tše di diragetšeng ka lapeng lela ke ne nneta re koko a ka ba a di tseba nna ke a di tseba go diragalang ka kulapeng ka mo lelapeng lela ke mathata ya mathata ka kudu nna ka mole ke ile ka setswalo ke ga rakgadi ya mma ka mo ke lego mathata ka mole a re palela mpheng ngona koko a re palela le bile a kareditše le bana ba rena le malapa a rena kore khutso e fodula mohle e le ga kgwale mohle e le ga kgwale ka mo lapeng le go tsule ditopo ka ditopo o komphe tatalano ya ditopo tše gore go robaleng ka tsona di sepetše ka mokgwa ra ngwana bana ya o bolaile ke mpaola go a tswa mogadiwo ba re o tsenekeng ke dilwana le gona a hlokofala go a boa go a tswa ramogolo le yena a hlokofala go a boa go a latela mokgala jwaka le yena a hlokofala a swere ke ntho mo ba re ke sefola ga go a boa go a tla mogolwane gape le yena a hlokofala go tse ramogolo be ya swere ke mmane e ira ka tlase alla ka sefega aga go a boa ke tata go ba be a bereka mo le TPA le yena e be le beke ya tlago gae nna re fokwa motho a tlo re botsa re ba re tlang ka sepetlele ga mogala jola ya ka sepetlele mogolwane a fihla motho le ga a gona motho ela seng gona ba re o kae o timetse setopo se ya timela ele ra ngwana ga a timela ba tlo mo hwetša Glencower ba re o reng a tloga gorobostala ya Glencower e le setopo na re senyakile mo le gale ba tlo mo hwetša ka mmušareng wa Glencower ka ba boa ba mo tšea mo le mmušare le gona ba thomo re gana ka yena ba ra swaga bo lena kwa ka kua jwale mogala jo ka gantšha pasa re a washe pasa gagwe ka ga ba mo tšea nthaga mo ke mahu kgaetšedi ya ba o tšale mo bank a le mmerekong ga le mmerekong ga re wa mmerekong wawa ga e wa ba founa ba re motho so wele ga re tsebe gore kwama ga ba fihla go tlogile morwake le mmagoe ga ba fihla ka fao motho le o hlokofetše motho le ga hlokofala a re tsebe gore o lekeng ke mang kgaetšedi ya bona kgaetšedi ya ke a buta rena o mathomo motho le a re tsebe gore o lekeng e re pele koko a tswela pele ka bahu ba bangwe tatago lena le yena a bajo a ba ka moka ba kgaladwa mola alright nka a bajwa re ka no re le yena o no tlhakatlhakana ya sepetlele ke kgaetšedi ya lena le yena ga a bajo o no wa robala alright tswela pele koko aga mmago bona le yena shoe o flo thoma mantaga mokibelo freita ga sepele banna ga o tse mo mostane le rena re tlo sepele rena re šetšego nna le go nwela ga ke sa te tshepa bana ba ka le bona ba flo phatloga ba ka ba babedi a ke sa te tshepa ba phatloga jwang ba flo wa le bona ba hlokofala a wa mma gore a ke sa te tshepa
ko re gone le kereke te patile ka bana ba aowa bana ba gago le bona ba nowa go ba etša sepetse ba fo ba jwa matšetši a mabedi ba sepela nko re fe bona koko tatelano ya bona le ye mogolo ya e be a kitima mo dikolong a wa fore sefega ngwanela a sepela ye mongwe ekgwe e be a tloga a bereka ga a bereka a tla mono ga ya re mma ke a balwa ka re awa mantlheng ga o laetse a ngwanela awa ke mo kile kgwedi tše pedi ngwanela a sepela ke nna go nwa ke folo šala ka bana ba baka ba bana le bona ke sa ba tshepa ba diang koko aowa le bona nke re ba folo ba aparela ke yona selo seo bona ba re ra gore re tla le bona ba tšhabile nke be re tlile le bona ba tšhabile jwale koko a re kwane mahu ke ya mantšhi ke a manye a bile gona le latofatšane ka boloi kua goba le no kgotsa lano re ei boloi jona ngwaneso re fo kgotsa le no mokgwa re fo kgotsa re kgotsišhele ke nteo ya mokgekolo ka re bana ba bagago le bona be ba re ga ba sepela ba re mmago lena o sale a tšea seletsoko a se iša ga ngaka tsoko eo ka re ke family e le ka sona e le ja ka sona alright a re tsene mo go mokgekolo o be e le motho e leng gore ga a tshepagale go bana ba gage ba thoma go mosola ka selo seo se o filwe selo seo filo se e be le motho wa go founwa jwala ba ba romeletse ka selo se fodula se bapala mo godimo ga gago tšatši le wa re le kgone ga ke robale ke nyako bona selo se ye a tšo ga molangere a napa se swara ka re bana bešomi tla le se boneng se se nto e ba reng ke ntwane e bonengše bana baka nna be ke le gona wa bona motho ano monnyane ka fakela ka gare ga lesaka le lešweu koko gabotse re tlhalosetše thokolosi e gabotse ya mothwana e be nkono re botsa gore o boneng koko gape o bone tše kgolo awa ke tše kgolo ngwana moroka ke tše kgolo ena nna le bana ba ke fara ke ba tlhalotša ke re lena go tlaela mo letlaetša ke ntwele makgolo a lena go e swara a bone gore letlaetse le jale kokompotse be e sa robe nto mo e leng gore mokgekolo ga e kuka no šaiša go ngaka awa o biditše ngaka tsokwe ke ya gona mola ngaka tsoko ya tla ya re awa tlogela mokgekolo tla ke tšee jale mogala jwa ka ga tšheiše ka re lena gape ba tšere selo se le mmago lena go se tšee mara ge mokgekolo a be a bitša ngaka ye ya leloko e be e le ngaka ye e ba thušang goba ga mmitša o be a mmitša jwale ka o mongwe wa leloko gore a tla mmontšhe o be a sa mmidi jwale ka ngaka jwale a ere ena be e le ngaka napa ere a itšea and then ge le lebelela lapa le la ga bolena la mokgekolo le lebelela lapa la ngaka tsoko yewe go diagalang ka kua di a tsoga goba le no swana ka moga ngaka tsoko le ena ba sepetse ta o šetse bana ba le ngaka tsoko ngaka tsoko sepetse le ngaka tsoko sepetse jale koko mara wa tseba tafe o e swere go fa ke kgolo e ka phološa bana ba ngaka tsoko gape aowa e ka ba phološa wa tseba mara koko awa ngaka tsoko e re bolaile re sane le banna mara gora gore ga a bolaya lena fela le ena o tepolaile ka baka la gore tše di tlhagang ka kua kgorong ya ga bolena le ka kua di gona di a diragala awa re re mo gongwe ena o tso gore o tse a re wa mo gongwe a tanyega o re ke o išitše keng o tswa mothong o tso tanyega re o ile gore ka re ka mo lekefo ba ria so tlanke ke chifte ke ga e mongwe o tso tanyega di a boa kua dikgalaopeng koko jale koko o kompotse mo lesokotse nako e telele pele mokgekolo a robala ka yona taba yekhi ya thokolosi e ile go ya rwala ka lesaka o ile a bitša bana ba gaga batla ba le mo bana ba gago bile ka e fo ba dintshire ba le kwa magweng e sa wa tsa moroka di bitša ka fa bogadi jwa kago wa tseba ntwa go kuša bohloko koko ke gore malapa go ne manyalo go ne di-party lena a le kgone go ba le tšeo le ba le mahu ke tše thata tša ka bogadi jwaka tše thata
wena mola wa tsena mola buela ka ngwetsi ya senke wa thabiša ke seng a wa go fitlhelele gono bana ba baitsaga ba mpotsa mo beke mara wa moga tša ramo gape taba tša rena šidi ke re bua le bana ba ka re le rena re fo o swana ye re fo o swana koko ga botse o gogile boima go nna ke flo šala le bana ba ga ba re ga rene se ke tšhaletana pheke mara bana ba ga ba ya ba re ke ga sekhumpi ba ile khurumetsana kua ga ba sa ba thole ba boa tšhaletane la phekeng ke ponto ene o tsebe gore koko dilo tse o di boneng ka mola eno ba gore lengwetsi tša kgale tša go kgotlelela ge e bo o le o mongwe bo o ka sepela o ra re o bona mokgekolo a katala thokolosi mothwane monnyane ka gare ga lesaka awa jalo e katetse jalo bana šiba e o tlogane le certificate sa matric o fule o dula ngwanaka o rema dikgongo le lesogane o felela kae ga boa mo kgonyeng o hlabile ke madi o gogoba ka matolo o tshwanetse gore a ramele o a ramela ka kana tšhathumetse awa kore a ke tsebe no mara go botlhoko koko go botlhoko kudu ga botse lena le bana le betši ba ka mola lapeng la mokgekolo le bona o ka re le go baditše ke ntwela mokgekolo a go e katela ka gare ga lesaka go nna le ngwetse go šetse nna le ba barangwane a go betše a go ne bašimanyane then go le betši ba ba ileng ba tšhaba ba boela ga bo bona ba kgale bjamo a ke tshware basadi ba ntsha a senke ba banyala ba itse ka makhu a bona e mongwe le mongwe ngwetsi ba lega ga bo bona ba paletse ko go ba tšea ka gore a senke ba nyala e be ba tlo nyala jwa moroka ba gatelela ke selo seko and o ka no se ba sole koko mo go le wena o dutse ka gore badimo ba gago ba bane maatla ene ebile koko a kry ena kwa leloko o nyetswe ka lelokong motlho mongwe ke lona lebaka le wa ena a kgonneng go no dula a gotlelela ka gore ke tša gabo le ene re tlo reng jwa le moroka a tsaya ke roga kgara e be re tloga re tla le monyanna e kore yena o nkuša bohloko ka kore ngwane le o nkuša bohloko ke tse ga ke ya ga mpitsa a ke moraya ka re boy kgatšedi ya go ngwaletse radio why a fore moga tša ramogo gapela ga ke ya mothološo kore ke mo jwang ke a mo manya ke re go nwele ga o hlape ga o re selo kore selo se sa go ganetša o re sa efelo kore o flo hlaba matolwana mo mepeteng fete re go kgoga motsoko kore ditompiši di mo mpeteng mo dihlogong ka re ngwanaka awa gape selo se se dutse godimo ga gago kore jwa le sa go ganetša gore o sa ego o kry-a thuso wa tseba koko lapa le la mokgekolo le nyaka thušo le tšere magato a mabotse go tla mo go emela lapa la mokgekolo lebaka le legolo le lemogile gore tšhelete ba e tswaletše ene ke yona e be ka le thušang go tšwa ka gare ga seemo se le leng ka gare ga sona magagešo lapa la mokgekolo ga le bonolo abuti sesi go botlhoko go ba ka gare ga lapa lela seemo se sengwe ga re setšhabele re lwa naso le ya go lwa le mathata a e leng gore bo papa go ba lekile go lwa le ona ba paletšwe go ba mošala lapeng o šala le dilo ka moka sa go kwiša bohloko o šala le meago le dithokolosi tšeo di beng di šetše di tshwenya batswadi goba di ba tšereng dilo tše ka mokana ga tšona ke wena di tlo o šalang le wena o swanetše o lwantšhane le tšona di tšo godimo ga bophelo ba gago gore bophelo ba gago bo kgone go atlega bo kgone go ba le tšwelopele ke a go kwa buti o nyaka tšwelopele o nyaka mosadi sesi o nyaka tšwelopele le wena o nyaka o bona o le ga gago ka nako nngwe badimo ba borena ba ne go šireletša bana e le ge ba sa nyake go bona go hlabiwa kgomo ka gare ga lapa gobane dilo tše dingwe tša batho di bopilwe ka madi and then ba lebeletše tabeng ya gore bana ba baka ge ba hlaba go hlokofala motho so go kaone ba eme ka go hlaba and then go kgone go tšwela pele ka taba gore ba khwetše thušo mokgekolo o bone a profitiwa ga lora o bone selo ka gare ga lesaka ena bona mothwana setloutlwane se gona
a se mang le mang a ka se bonang ene ge o se bone o swanetse o hlapišiwe ka lebaka la gore dilo tša go swana le tšela go o ka di bona motho wa gona ga a phele gabotse o phela ka malwetše-lwetšana godimo ga mmele wa gagwe. Tabeng ya lapa la mokgekolo la koko wa lena le lena le dulang ka go lona le nyaka gore re le nyakele phekolo ya meropa le nnoši. Why? Re ya go lwa le meleko ya kgale ye e leng gore re swantse re ye go nyaka go tseba gore e tsene jwang gore re tsebe gore re ntšha jwang. Bana ba bang ba leng gae magagešo ba fahlile ba sepela tseleng ya leswiswi ba thušeng ka go ba rapediša le go ba phetiša ditaelo gore lo tša bona di loke. Ke tlo go botša taba ye nngwe ya gore baloi goba ke re batho ba bošigo ba na le tsela ya bona ya gore ge o mongwe a swanetše a tšwele pele ka mogae ba kgona go bereka o motee gore a gane ene wa ganang o tlo le botša mantšu a boima ba le botše le gore kule yang le ka se kry-e thušo. Lebaka ke gore a go bolele yena go bolela selo se se leng mo go yena se lena ka mahlo le ka se se boneng fela batho ba leihlo la semoya ba ka se bonang. Go na le batho ba bangwe ka mo magaeng ka malapeng a borena mmereko wa bona ke gore o bušetša morago ge rena re swantše re ye pele mo go ne go le thušo gona go na le tlhakatlhakano go na le ntwa go na le dipako tše dintšhi ene batho ba go nyaka tšwelopele a nke ba ba bantšhi go feta ba le ba ganetšang tšwelopele ba gona. Ge le ka tšwela pele la lebelela lekgotla le la kganetšo a gone gore lo tša lena di tloloka batswadi baka a gone gore maphelo a bana ba lena a tloloka. Nagana ge go sokola koko a na ngwana ga go monnyane o re re ngwana a tsene sekolo a fetše a na o tla fetša gwa diragalang ka ena. Lebile le mahu a se maaka ka mola malapeng a gabolena ba ga kgwale a ile go gore a kwiša bohloko kudu. Lehu a senkela khotsofatša motho le molwetši le ga ka bajwa a se gantši re ka amogela fela lehu le bohloko ke la gore motho awe a se bolele selo a robala ke go thebola ka motho wa go swana le owe o nyaka botlhale bo bogolo ga ya go bolokiwa gobane batho ba bantši ba paletše ke go ka ethoballa ka kgotso mo ba robetšego gona ka lebaka la gore batho ba bantši ba batšeri ba ba dirile tšona ditholwane tšeo le kwang koko a re ba senoketše ka gare ga lesaka. Go bohlokwa go nyakišiša taba ye ya setholwane lebaka ke gore lena le lebaka mola gae a le tsebe gore setholwane seo se sa phela goba le sona se ile sa hwanang a le ne tsebo ka phoofolo ye e bitswa go se tlo utlwane gore se hwaneng ga le ne tsebo ka phoofolo ye e bitswa go thokolosi gore e phela mengwaga ye mekae a na e phela go swana le motho mengwaga ye e le go gore mo gongwe motho o kgona go e phela go fitla maybe go 115 years goba yona e ya feta na a le ne tsebo yeo ene gone buale ngaka tsoko robetše a le tsebe gore ntwela e tsogile kae le ka hwetša le re mokgekolo o itšere o išitše go ngaka tsoko gane ntwela e ile ya boa then le no dula le yona ka mogae lena le tseba e ile kowe thokolosi e phela mengwaga e mentši ene ge e kry-a dijo e kry-a basadi ba go senyalwe ka gare ga lapa e kry-a masogana a sa nyaleng ka gare ga lapa nambile e a dula e di direla sekgoba e tlo ba lo motee ka mogae wo e lego gore ya mmajuiša ka nako nngwe a latlhegele ke kgopolo e phele ka gare ga dikobo tša gage gobane e dula mo go ne go le ditšhila gona a e rate mo e lego gore go hlwekile e rata mo go le go le ditšhila gona. That's why mama a tlo fela bolela re go ne ngwana mongwe re nyako ratla a be sekono go apala a se yena nthoela e rata monkgo e ne le monkgwa yona so go ka hloka tsebo ka yona o tlo hwetša e le gore no dilo tša gago tše dintšhi o gogela morago o makale dithaka tša gago di tšwela pele wena o sa bone gore wa kae. Alright, lapa lela ka bolona le boima for lena ke ne nneta gore motho a kgaile go lapa lela go ba le berekileng a le tsebe mogao wa gona gore kwa mohutamang ke mo ke reng re swanetse re ye go o nyaka malapa a hlamileng ke lapa le ba ka tepotša ba re batla loka ba ka se loke gobane ge ba ia malapeng a bona
bangwe ba begile metse ba tšea dithuru ka malapeng di ba šala morago di ya le bona metseng ya bona. Ge lelapa le le go gore ke lona le hlamang malapa le lona le wetseng ke bothata, go botlhokwa gore re le hlatswe le berekiwe gore ge re tlo ya malapeng a rena re sepeleletše botse tše e le go gore di tla tsena ka malapeng a rena go na le gore re tšweletše dimpe. Le hloka thušo ka mokana ga lena. Koko o ne molwetši, mme o ne molwetši. Abutiši wena o tsene sekolo ga a kgona go ka ya pele, o feleleditše ka matriki. Lebaka le legolo ke gore motho wa modimo a sore a rate mmereko ba a rate go tšwela pele, batho ba bangwe ba ba stakišitše ba ba emišitše mo go teng. Ba hloka thušo ya go emelišwa. Motho mongwe le o mongwe o thuša ke batho. Re tlo go thuša abuti dilo tša gago di loke. A gone monna wa ka reng ga a dutše fase a se nyake go tepona ka le lengwe la matšatši le ena a ne dilo tše di botse. Dilo tše di botse di duma ke motho mang le mang. Fela ka lebaka la seemo sa bophelo le ditlaišego tša bophelo ke moo le bonang le leng ka gare ga seemo se le lego ka gare ga sona. Kgoro ya gabo lena ya ga Kgwale e na le ditaola. A di gona? Ga di gona. Go ra gore mohlang go hlapiwa go hlapa lena fela a gone taola tše santše di hlatswiwe. A kere gore tše di santse gore ngwanyanaka mare tsona di tswa ga gabo mma di gona o sala thaswa le bua le folo o dula. Koko ge ke re mo kgorong a ke re kwa ga Kgwale go ra gore ditaola di gona fela ke tša morodi, bongaka se ba mo gae, bongaka ke ba gabo. O tsene kgorong yela e nang le leswiswi ya gabo rrage, and then go ra re leswiswi la gabo rrage le ya mo aparela ebile le aparela le dilo tša gage tša bongaka. Ge go ya go berekwa mola le yena a santše a berekwa le ditaola tša gage a di hlatswe gobane go ka se hlape yena tša gage tša badimo di a šala leswiswing. Kgoro e ne bothata, e ne mahu a mantši, and-e e re ko go botše nto nngwe ka bothata ba mahu. O hwetše o mongwe motho a hlokofaletše kua, o mongwe a hlokofaletše kua, o mongwe a le kua, ba senke ba laelelwa ga botse. Then leno bola ko go phasa and then a go loke selo. Go bohloko go fela ba re phasang, hlabang pudi, hlabang kgomo, dilo tša lena di tlo loka. Mara o kere lo tša lena di sa loke. Lo tša lena di sa sepela ga botse. Gane no go ne le bothata mo kgoromo. So a re nyakišiše taba ye ki ya thokolosi ye gore e be e tlile le mang. Ene motho a beng a tlile le yona, morero wa yona e be e le gore e tle e dire eng. Ene gona go tlile buang gore mokgekolo a nang noši a tsebe gore thokolosi ela e etla le go le ke tlo e kama ena a e kama. Koko ga e kama bolo gona nna be ke le kua mara a re bitša a re tla mono ga ka e be a dula noši. A dula noši bana ba gagwe go sa tlo go dula ngwetši ka mo nna ga gešo ke kgausi a mpitša ke fitlha re lenyoko tseba thokolosi ka re a re šeka mo lesakeng ke a itšee ga ke sa dutse mo le ngaka tsoko ke ga etla jale a itšee a re a wa etšiše mo go e bereka o e berekile jwang ka re ke yone e tshwenyago bana ba gagwe. Mokgekolo e be a belege 11 ba ka mo fase e mongwe o tlhokofaletše kae go tsera mogolo wa lena kae soso sekunta. Mma go nna ka mola mathomong o kompotše mo o na le bana ba bakae? Ba bararo. Ra go bona o kae? yo mongwe monne be a ntše re nkgweditše le yena. So o buile gone bjale molato? A ke tsebe molato gore ke re no gagana. Ya ntho ya le senyetša, ntho ya le senyetša ke gore e go nyaka gona ka mo gae bo o nyaletše kgole Ke le ka site ya Tzaneen. ya no ke tlo le thuša ke boneng gore
re ka le direla eng malome ka kapa a ke tsebo re bule megala ela goba re tla e bula ka nako mang re tswele pele re bolele le bona ba feditše bona kapa go sane le tše dingtše e leng gore ba di gopotše gentše o bolela le bona a go sala le tše re di gopotšego ntate di feleletše motheletše wa motse community radio gona fa le go 96.3 IFM re bula megala ya rena ke 013 110 0406 013 110 0407 re na le WhatsApp line ya rena ya 064 858 2771 064 858 2771 se re se kgopelang go motheeletše ke gore ge re bula megala family ya ga kgwaleše e tšwa dikgalaopeng a gauso le Tafelkop ba ne mathata le a kwele ba hloka mohlomongwe dikgothatso mantšo a tlhotlheletšo mohlomongwe di-comment kapa dipolelo kapa maikutlo a gore hawa ba fihlile moremi o tlo ba thuša yeo re a e tseba ba tlile plekeng e right ge ba fihlile mowe tšeo re a di tseba mmereko wa bongaka ba moremi re se ke ra tsena go wona re tsene go balling mohlomongwe re ba kgothatse mohlomongwe re ba age ge e ka ba gone le se o ratago gore mohlomongwe o ka re ka kapa nkebe a ile a ba botšiša gore kapa moremi a ba botšiša gore gomme ka madimabe ga se nke re a fitlha mo potšišong ye e bego e go tlela jwale ka motheeletše ye ke nako ya gago ya gore o ka letša mogala wa botšiša ba go fetola 01311000406 01311000407 WhatsApp line ya rena ke 064 858 2771 MCRS o mo moyeng dumela senjane re gona le kae mahlangu ba ba lila go le kae rona le kae nna ke mahlangu ke mkhomana mosate nna mtwen ke le motivate ka gore ge motho a le plaka ka selo le sontsore go na le dilo tse di traditional tse di medical what motho ga o plaka ka dilo tsa sontsore o botse di professor gore tano motho ga dira so rena re ireng akere mina ngithi mo lena nna motho a plaka selo mo nna ko botšiša ko nyaka ba di-professor tsa setso di gona kere usori kanti munenza sondeni mina ngenzeni yeah into efana nale nibusebani uprofessor nangu khona yakhokoza re le boga mahlangu Zero 0407 WhatsApp voice note ke 0648582771 MCRS re go topile mo moyeng dumela thabela ntate ka bale kae ngwane shua lerato wa re gona man ke rata gore go lla tsalela lela ge shule banna kere modimo a ka ba ile ka go loka kere ka la baka la gore lengwalo la mo le ditre la bolela le re ntse mo lengwe na le nako au batho ba bile le taishego mara fela ka mogau le lerato la modimo ba tlo fola ka mokana ga tsona tša bona di tlo ba lokela o ya
ke re gabotse ga ba re le bona gabotse ba fitlha magaeng a bo bona ya ke ba kgopele go ya ka dikgorong tša bo bona ba kgone ba leboge le bona ka sele goreng ba tlo ba irela sona ka gore lesedi lona re a le bona ke le lentšhi le tla ba gona ke se nna ke rialo batswadi baka ke ge sela magotla ka lefatsheng la Mamphogo. Ngwanesho a re leboga kudu go menagane mantšo a lena ebile ke a tshepa ke a dumela gore ba tla te tshwareletša ka ona a ba leka go dira se le ba kgothatitsego ka sona. Mongaka kgoši ya ka e mpušago metsotso ke mebedi fela go ikela go ere a ya lesomete 013-11-00406 re na le WhatsApp line ya rena ye leng gore le wena o le motheeletši o ka romela kgatišo ya lentšho a go 064-858-27701 re a leboga ba rometše melaetša ya WhatsApp ka fa nke o fošoa swa ka mo gore na o 21-25 ka kapa ya ka mo e ka ba ye nkore ke bone ka mo gore ba reng ya nkore re bone ka kapa radio ke re bale ba bangwe ba botšiša tše dingwe bale re swanetše re ba fetole ka kapa nkore re bone motheletše šo o rometše maikutlo ka fa o rometše maikutlo šia Kgotso ka kapa aga go malefo ba di-camera le prof tate Morena taba ja batho bao di a kwagala le nna ke tsore ke reng eupša ke nagana ka gore o ntate Moremi ga a ka ba hlapiša a bereka motsola ka ga a boletše ngwana batho tate professor gore no o tla ka meropa ka mola motseng mola ene go botša nnete go se šome mo tee ka gare ga lapa e go bima eme ke tšhelete e ba re tshepitše yona government a go tsore yo tla ka nako mang boang go diregang ga gore wa ja go jege wa kwa le mokgekolo man ga go bose ka gae a re modimo a ba okeletše le badimo ba thušege le prof a se ka fela maatla ba thuše ba thušege ba hlahlege ba tlo kgona go kry-a tše botse fela ka gae ke bošielo ka valkerel ke le theditše ke le ka morago a kgašo ka mo tanke a re a leboga wa rra msrs mo moyeng dumela thobela Hello, le kae? re gona rra lena wa rra ke tlhokaina ye Hello? tlhokaina ra go amogela mono wa ka ke re mhlomong baloi a fuku baloi gore ba bona ba bereka ja ba ka no ba bo tlhokaina mhlomong ba ka re khathi ba baloi ba ba nyaka go sekolowa gore kando ke di bela kwa bjang baloi ba ba tsebang ka gore ba mhlomong ba nyaka gore bona wa ba tshwaditsena gore ba re fe plano bana rena re šoma ka tsela e and then ge ba re file tsela ya gore ba šoma ka tsela ya mohutamang le baloi e tla kgona go tšwela mohlomongwe lapa le la ga kgwa le mogola ke nagana bjao kara ke re ya le mantike di kwana baloi a tlo ana le matathata ka gore ditratokolosi a e bone ke mang le mang and then ba ba be re ba sokolowa gore ntho ba ba ratang go sokolowa baloi nke ba re sebele rena re šoma ka tsela e and gore re šome ka tsela e lo tšea lenyako di ditšha di tšhiwa ka tsela e nthomo ke nagana go ka ba kaone bjao
le o ile meta wa rra re go lebogile kudu bila re tloga re thabile kudu go beltšana le wena manthapameng a le kgono 013-110-00406 013-110-00407 mcrs mo moyeng dumela thobela malome kaka aga le kae malome a re gona rra lena wena rena re gona mathomo ebile ke magarithanyana a manyathela sia a re kgomo go tsoša itekang ge iteka ipalelwa le wena namile wa ithuša e tlo tsoga ge re le bona ba seke ba nama ba phutha matsogo ba re aowa ga professor ile o tla re thuša le bona nko ba fele ba re ge ba tsene ka mo gae ba khuname ba bolele le badimo ba bo bona ba tseba gore ba bolela le bona jwang nko ba khuname ba bolele le bona ba re tšile ka difate re thušeng ke moka ke nagana gore tlabe ba dia gore go be le maatla a magolo mowe thuše ke ba tlo ithušegang ba thušega ka mokgouwe ga ke ba bolela le bona ba re tšile ka difate tlhanko le re thušang motho o re llela mo go yena le re phomole dikeletši ba seke ba dula fela ba phutha matsogo le bona ga ba bontšhe maiteko ba bontšhe sello ke magarithana ke a tshwereng ke fang balli ba rena re a leboga ntate manyathela moroka go ne potsišo mo ba re thobela ka kgašong nna ke be ke kgopela go botsiša gore na go a kgonagala gore motho a ka ba mmeleng a imiša ke tokološi na ke ra gore a ka imiša ke tokološi na motho tokolosi ntho e ke e tsebang ka yona e ka se go imiši e tlo go fakela seješo sa ka gare ga popelo o tlo kry-a go no hwetša e le gore no popelo ya gago e thoma go itemogela mathatana di-fibroids mathatana a mantši so go imiša ke tokolosi unless motho e leng gore o tla go imiša ba yena ka bo yena a ne le tokolosi mothong aga re a leboga re tlo ya go tsentšha balle ba bobedi e se kgale motheletši aga ke dikiraga ka mofalbanka ka moe letheleditše ke rata gore moo lesogana le ke mofe maele gona mmereko wa dikgola go rema ke mmereko a ba balle ona a direna sekana sa tira go na le di-target di-training kosonyana like tša bo di-TLP a di ture ga ka bea tšheletenyana setekanyana a ya direlo tšeo di-certificate tšeo tša bo di-TLP di-forklift di ka go thuša o tlo kgona go tlo hwetša mošomo le ona ka yona tšhelete a ene gore ba re ke monyane ke dikraa ka mofalbanka ka mohlalalejana kgotsong nna ke re ba itshwarelele ka kobo ya morena Jesu Corinthians 2:5-17 a ba itshwarelele ka kobo ya morena Jesu amen thobela ka kgašong ya ditaba tša ba gagwale di tloga di le boima le bohloko kudu nna potšišo ya ka e no ba gore ka morago ga mahu a mantšintši ba be ba hlapišiwa na ka gore bile mahu a mantši ba be ba hlapišiwa ka morago ga ona na ka leboga ke Wilson ka Madibaduba potšišo ba re ka morago ga gore le hlokofalwe mme hlokofalwe le hlokofaletšwego le ile la kry-a go hlapa sefifi sa mahu
senke re se hwetša senke go hlape oyo Moroka ke nagana gore re ka ge ka ba mohlomongwe go ne le se o ka rata go se fetiša go bona pele re ka ba lokolla e fela a ke re go bona ke re bana bešomi mo go ra gore re bolela ka malapa a mararo a e leng gore Moroka o tlo o dula godimo ga ona ke lapa la mmalwele ka ga tlile ke lapa la koko jwale ka ga tlile ke lapa la ga bolena kere and then mma gorena ngaka Moremišo le a motseba mola digalaopeng ka re šetša tlile ga bedi gore ga raro a tletse naga ga bolena nko botse ngaka Moremi ya go theeleditše so gore wena o le mme o tlile mo pitšeng tše kgolo le kgono o ka rata ge a ka go thuša ka eng le eng le eng bophelong ba gago le lapa la gago mofelo kopelwana ke sa kwa gape ke thobela ba ga modere community radio station ke le yena Matšatši Kgwale ke gopela wena Tate Moremi ka go lapa la ka la mola ga Kgwale ke le moitše mafelelo le nna wena mahua mogolo ke a bolelago ka molalapeng a ilano ba gona ka nna ga ke fihla marabe se ka ke yana ke kopana le mogalabi wa ka ka re ba re bo 71 ra mogolo bana ba ka ba mmolaile ka thipa a tlile le December ge šetse ke dutse mola wa molatela go le ena a robala a ba bua ra tšea bua le ena a robala mokgekolo wa gago a sa phela ge a mo aparetse ke tsantšhitše mangwalo ke re tlo mo apola mokgekolo wa gago le ena a robala ke ge go ya ke ge o tlo robala matswala ke bua le ena ka no mogalo ka ne be le mokgekolo a godile yena a seng ka no ntshwenyang ka se re o ba dutse ka ne wa tokgoletše motho ga a bola bo 90 something ka no rawa o tokgoletše mogadi wa ko ba nyetswe ga matse pele yena a robala a sa dutse re o robetše mogalabi wa gagwe ngwa go latela go le yena a mo latela ka kgwedi e te ya February gape 2024 ka December ka 26 mogalabi wa ka lena o ba dutse re iša dipetlele re iša kae ba no re ke sebabo ka re ba go hlola mare ba re o ne sebabo se sentši ra ka tšea ka iša sepetlele le gona ka bomwana ka ke bomana ba mo discharge ba ra wo discharge a tla ile 23 di 24 di 25 a ja Christmas 26 a robana wala bana le bona go no bana bo ka malalapeng ga ba bereke ga mo ke bala le yena o mogolo ke boletse go ka yena wala le lona le susulo ga nbela ke le so ga se ka ke kgono le hlapa ka ne ke sa tšwa polangwa go fitileng ka June mafelo a June wala be go bela go Tate Moremi ka mogwa ka go nthuša ka gona gore a ka tla nthuša ka mogwa mohutamang ke gopele eng mabeso ya koko ngaka Moremišo bolela le yena awa ngaka Moremi tata go setšhaba re thuše kore o re thuše o bo re thuše le maoto a rena re a bajwa le bana šiba ba dutse ka kwa gae go ne ba tšhabile ba robetše ga re raba go ga re tlamo ba gana re thuše Moroka re thuše e sa le nako le wa go romela batho kua ba tame ba tsena malapeng a rena ra hwetša boroko gone jwale ke rena ba re fo phapharega jwale ka mafele re thuše Moroka re thuše re tlile go ene Moroka re thuše ra la malapeng a rena re fo ba retša re thuše tšea le kopelwana mo abuti wa rra o dia mengwege me kae ngwago 48 years mengwaga ye o lego mo go yona ngwanešo go bolela nnete ya go di feta ka moka ke mengwageng ke beng o bereka o ne le mosadi o nyetše o ne le family e leng ya gago ka madimabe ka gare ga 48 years
o šaletse ke 12 years gore o reache 60 a o bereke o sa dula ka gae a o ne mosadi ngaka Moremišo le tlile mo gore kapa ke re yena o tlile mo gore a tle a kwe tše di le tshwenyang gore a kgone go tseba gore a ka le thuša ka eng jwale ka ngaka a setšo jwale ka monna nko bolelele ngaka Moremišo le ke ngaka a monna nke o mmotse go tšwa boteng ba pelo ya gago gore wena o le kgwale ka mogo o ka rata gore a go thuše ka eng bophelong ba gago Thobela. Okay, Tate Moremi. Thobela ntate Kgole. Nna ne nka rata o ka re swarela lapa la gae ka mokgwa go tlhalositseng ka gona ka nna ra kgona go ba le tšwelopele ra go tša mebereko a go tša balekane ntho nngwe le nngwe ya ba botse kore ntho nngwe le nngwe e mpe ba epetseng kwa lapeng la gae a o ka kgona gore thuša gore di itse dilo tše ka moka di tšoge kwa lapeng la gae ka leboga thata o kole ke nna mogolwake ke tlo le ka mogolwake ke bone gore ke rea ba okay ka leboga kgaitsediaka ka moraga ga gore ya ka kua go Moremi and then ga a fetša go bolela nna ke feditše and then ga a fetša go bolela ebile o tla be a iritela ya lena and then re tsentšha ba le baleng ka kua ba sa tepsinang ka Jakobos Moremišo ngwanešo e no bolela le yena jwale ka mme ditumo tša gago bophelong di tseba ko wena ditlaišego tša gago tša bophelo re sa bolele thata ka tša lapa la geno di tseba ko wena ngaka Moremišo. Thobela nna ka saeteng la ka ntate Moremi be ke kgopela gore o nthuše ke kgone go hwetša mmereko ke ya ga motse o ileng wa ka ka baka la gore ke bele go le bašimane a ke na sese ke nna garebe ke nnoši mohlomong ga o re thušitše o tlo tšame a moswere ka letsogo a re mosadi ya ka šo gomme ke o monyala ke moka o tla go tša nna le mosadi ela re šetse re fapanela ntwa bošilo bjale ke kgopela gore o nthuše le nna ke hwetša mmereko ke kgone go aga mokutswana o e lego wa ka ke dule le bana baka ke le kwele ba gešo ke tlo ria ka mokgo le nkgopelago ka gona re tlo beakantšha ke ne nneta gore weekend ye o ka re go tlo ba le koša rena e le bakae moruti lefiso go roga mang alright weekend ye re tlo ba le koša ke ya lethwasane la ka le dula kua ga Matlala Ramošibo o na le lethwasane o wa go roša ke class Maila ngaka Maila mo ga Matlala Ramošibo so ke tlo kgopela gore ke seke ka le senyetša nako ke kwele ba re be gone ba bangwe the right reverend be ba swanetše ba tle meropeng o ka re ba bile le gore ba nyaka go dula fase ba tepolela gabotse ka gore be ba se ba napa ba felelela gabotse so spacing sa ba le tsentšhamba then re seke ra ba tšeela nako ka gore ba tlile mo radiong a ke nyaka gore go sa o hwetše ba bolela ke batho ba re sa le ya kua le go thušega le thušega so ke nyaka gore ka ge ba tlile mo then taba tša bona e le tša beke re nape re re berekeleng go fetša so ba gešo ba ga Kgwale le ya go ria dipeakanyo le mokgala bo a gešo wa ga Malefo and then ka mokibelo ka lefiso ke tlo ya go le thuša tla ke kgopele o kwa ke nna mogolwake o hlokofaletše ke monna aga ka moswane ke ya sepela wa sepela mogolwake o hlokofaletše ke monna alright sontaga re ya kae moruti alright a re e reng ka gore lena lene mabaka for beke ye a ke nyako ba phekola o se gona ko ke nyaka beke wena o tlo bang gona lena ke išia diatleng tša lena nna ke tlo kwa lena gore lena le mpha date ya neng
then ba ileng gore ba ile batla mo radiong re ba tshepisitse meropa ba founele ntate Malefo re sana le space go dula le so then mogala bo a gone go ba eta akere lena le ya go dula fase le tepoleleng nna ke ready nako nngwe le nngwe ke emi ka lena gore lena le lokile le ke a leboga le re emeleng ka bona ke le jo ye moroka nka ba fang yona ke gore bana besho go dira ga tshwene ke go ga di mamorago lena le tlile mo ke lena le fishagalelwang ke a tseba gore ka mogo ba botsang ka gona gore wena o ready o emetse bona fela re gona go dikgokaganyo tša leago Facebook Mutse Community Radio 963, Instagram @Mutse Radio 963, Twitter @Mutse Radio. tau ya maseka a dipelepele ba re na go hloka ba re bomenemene ke ntho jwang a gone molato re ya leboga motheletši ba le ba pele ba dikgalaopeng ka nnete ruri ba gatogile magagešo re swere tate ka fa le yena gore ka kapa man le nna ke imetswe ke ne tša ka tšeo e le go gore di nkeme ka pele bophelo jwale
moroka tatesho mo amogele o mo tamiše nke a re dumediše le batheeletši a ditsebiše gore na ke ena mang o tswa kae ke moka re tle re kgone go tsena ditabeng nke re kwetša gage gore na di eme ka sepopego sa mohutamanga prof a ke go tame rra gore na le kae bebelantate moremi nna re gona motswadi yaka ke dumediše le batheeletši ke dumediše ntate ka kapa ke dumediše le bontate ba ba teng ka mo gašong nna lebitso la ka ke Vusi Masango ke tšwa Matšhiding o tšwa mo Matšhiding alright malome ka kapa kuo o tla go fa melao ya kgašo and then re nape re kwe dillo tša ga gore go thuše ntate Masango re a leboga ngwanešo re ya go amogela ka re galenane go lapitšentše kgolo o gorogile ke mo sedibeng sa tshepo sedibeng sa thušo sedibeng sa phološo ngwanešo founu ga e be silent ka fawe se sengwe gape re kgopela gore o seke wa bitša maina a dingaka le baporofeta le dikereke mo moyeng ka maina o seke wa bitša maina a meloko le metswalle ba ba seng gona o seke wa bitša maina a baagišane ba ba seng gona ge e ka ba mohlomongwe e sa le wa tekgwetša o ile ngakeng e tla ba taba gore o ile wa ya ngakeng tsoko wa ya kerekeng tsoko kapa wa ya moporofeteng tsoko se sengwe gape ngwanešo re kgopela gore o tšee nako ya gago o teketle o re fe ditaba tša gago go tloga mathomo mo o thomileng go lemoga gore bophelo ba gago bo a hlakahlakana go fitlha le kgono ebile go kgona go nagana kapa go tseba gore pitšentše kgolo go Motse Community Radio Station ke tharollo kapa e ka ba tharollo ya mathata a gago ngaka Moremi o te thwele o tlile mo gore a tle a kwe tše di go tlaišang gore a tla kgone go tseba gore na o tshwanetse a tla go thuša godimo ga eng jwale ke tlo bapala setsopolwana fa ge ke fetša go bapala setsopolwana se ke mokatata go rena o nape o re fe dikgang maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aha re a leboga Masango ke boa gape ke dumediše ntho e ntlisitše mo ke tlisitse ka gore ke swere mathata ke swere boima 4 years back ne ke thuša ntate o mongwe ko Mhlanga ka wa femela ka na le busy a gantlo so ne ke le motho ke sa bereke bjale ke a nomphurapura ke ya mo go yena ka di-weekend ke tloga mo Matšhiding ke fele ke ya mo go yena ke mo thuša a mphura ka disentenyana so re rela a re fetsa ntlo yela mara iso place re so fulele go na le tšhomi ya gage le nna vele ne setse ke itlwaetse tšhomi ya gage before ke tlo ya mola ne ke itlwaetse ne le motho re phela bo botle tšhomi ya gage yela ya re no e kry-ile pleke ya shifta mo e dulang ko teng so mo e dulang ko teng e ka se kgone gore e thube ntlo yelane ne e le ntlo ya abuta gage yena na a dula ntlong ya abuta gage so o kry-ile ya gage le mosala gage ke ntate o nyetsego so o batla motho gore a tla sala gore a mo tlhokomele le ntlo yela wa bona so ba bolela le nna ka bona gore okay right ka gore ke berekene bona ke na le ke batho ba go tshwara matsogo toropong and then ka bona wa family ya ka o travela ka koloi ya mmereko ka re okay e tlo ba kaone mo go nna gore ke be gaufi le bona ke tlo kgona gore a bang kreetse ditlogonyana ke kgone namela mo go bona okay ra o kwana bjalo ya re e le Saturday ka tsamaya ko mo thuša go ntšha diaparo tsa gage mo lantlong a di iša mo a shiftelang ko teng ra di shifta o a family ya ka a mfa dilo mpete fridge ditofo dikubo nna mola ke ile ka diaparo tsa ka le dipitsa fela tse dintši ke di kry-ile mo family ya ka e le Saturday ka robala mo Saturday a senke be bothata Sunday frogo ra tsoga ka thuša ola wa family ya ka ra šaiša ka dinako ka boela mola
ka paka dilo tsaka a le bona ba tsamaya so diaparo tsaka tsa go apara tse dintšhi ne ke di tlogetse mo mašheding le tse dingwe ke le motho gore frogo ke tlo tsoga mantaga ke tle ke di tsie ya re mantaga froga ke tsoga ka tsoga ke rorogile sefatlhego e le gore a ke robetse bošego ne le go na le ntho tsamaya ka mo godimo masenke ka e botsa ga rena maybe go na le motlhare mo ke robetsegeng go na le moya ke tla tlhokomela froga ke tsoga ke rorogile a ke sheba ka mo morago ga ntlo a gona motlhare a gona nex awa ke ye mo papaka mo ke ne ke dulang ko teng ke serat sa papaka ke ye mola ke kreye mane a ke mo tlhalosetse ke re ke so a ra maybe ke allergy ke re okay a ke namele ke tle mo mašheding mo ke fihle mo mašheding ga bo mama ka ke kreye sestera se teng tse khia ke bule tse diaparo ke namele taxi ke bole morago a ke boela morago ge fihla ko mhlanga sefahlego se be right a ke dule ka dinako wa femela chaisha magoeng a tle mo go nna ke mo botsiše ke re ke tsogile ke le so a ke itse gore ke eng mara ba bantšhi ba mbotsa gore ke allergy a re tsamaye re ye ko ke mo shebetse ntlo a le yena ke mbotse a le rena re itse ka mpo ke mantaga la bobedi la boraro ke tsoge ke letogong ko toropong ke bue ke robale a ke robala gape go la dinonana go la eng godimo ga ntlo ke tsoge ke rapele go no tshwana a la bone ke tsoge gape ke ye peace jopong ke chaishitse ele ke fitlhile mo la mhlanga ka bo mathu ke ra a ke re washini o a family yona o tlammerokong a fitlang kreye mola ke mo botsa re o setse bjang maramo ke mo botsa gore gape mo a ke na le boroko pila a re ke ra ke na le boroko bo botsa rai nke re shebenyana gore go iragalang ke re okay a tsamaya boele ko a dulang ko teng a ke dule ka bo 7 go bue mtlhagaso ke ra re ke ready pizza ke namele mpeto a ke namele mpeto ka bo 10 ke thome kukwe go na le basadi ba opela ka montle mo gore mola na ile ntlo ya golo le room site ntlo ya golo ke sa iberekise ke berekisa room ye go na le basadi ba opela mola ntlong ya golo ba opela ba sno opela ba opela komayela ya pila ke mtebele wa bavuma ingoma zegwabo okay ya bavuma ingoma zegwabo njengokuthi lesi ingomile so nabavuma ingoma zegwabo babaqeda ngithi bayathokoza babathokoza labo mama but babiza isibongo sekhabo mama babathokoza ngiphakathi kwengubo ngibeke song leli ngeside manje ngithi ngisaqayekile bayiphinde futhi le ngoma le bayivume babuye bayiqede babiza isibongo sekhabo mama ene lelo langa lela ngazi kwenzakalani ngacisha light la ngaphakathi bengalicisha light la ngaphakathi ngilele lapha ngizibuze ngithi hayi man abo mama bavume ingoma zegwabo musikumele kube nabo baba la ngithi ngisazibuza njalo ngizwa ama footstep makizwa ama footstep ngiyezwa ukuthi la ma footstep umuntu embaji lo afike eminyanga phele la ma footstep ngithi maybe ngoba kuhlana estrate esikhulu sendlela kudlula abantu uyaphithizela ngithi maybe lo muntu uzela uzokokota thi ngimameli nokho ngithi mangimameli nokho ngizwe lesandla lesi sibetha umoya umakhaza mangizwa umoya umakhaza ngizwa la endlini sekunomuntu enyaweni embhedeni lapha kunomedi ngizwa la endlini sekunomuntu uyajika uvula ifriji maye sengibethwa livalo sengithukiwa sazi ukuthi kumele ngenzeni nekumnyama but amehlo ngwavulile ngimboni yena mangizwa yajika labantu sebayithuma nje umuntu esifazana umuntu waba mangithi ngisamamele sebandlalelene la inyaweni ngakimi emadeni phasi ngimamele babhizi ngasikudala vela ngiyazwa kulila amajoki impahla zangaphasi lo mama akasekho sekusele lo baba sekasefrijini
mangimgade efrijini sengizo sekala emva kwami embhedeni mangizwa sekunomuntu embhedeni sengisaba nokujika manje ukuthi ngimbheke mangiphefumula uyaphefumula mangithula uyathula uyabona ivalo ukuthi libe njani hayi nami ngithule ngithi yazini ngibiza uJehova ngaphakathi ngithi nethi sekuse nje ngithi ngisalindele ukuthi sekuse lo muntu akhuluma ilanguage yasentabeni athi mina nawe ngifuna ukuthi silalane but ivoice yakhe ngiyizwa ngaphakathi engqondweni kimi ngiyezwa lo muntu esekabhizi ngami ngamuva la ngithule ngithi anginobekezela ukuthi angazi ukuthi kwenzakalani ibuye ivoice ithi sengikhamba mayithi sengikhamba ngimuze sekasefrijini makasefrijini ngithi manje ngiyavuka thingivuke ngiyokhanyisa ilight ngithe mangivusa isihloko siyo kwaba nesilwane esimnyama sindlula fast just ngokuphazima kwelihlo nje sifike la isayidini ehlombe la singene ngisizwe vele ukuthi singenile sithe masigena masikhamba la ifika ivoice ithi ha iyahleka lesilwane lesithi ha ngingenile ephilweni bakho yokhamba nawo uphilo bakho bonke lesilwane lesi siyakhamba phakathi enyaweni vele siyehla sifike enyaweni vele sihlale ngisizwe ukuthi sihlezi mangisizwa ukuthi sihleli ngithi ngithatha ifoni ayisebenzi ngibathe ifoni ayisebenzi ngiphume ngebelo nenyawo vele selisoft ngiphume ngebelo ngishinge nomunye umjide bengimjayele front opposite nakhona ngifike khona ngimkhazele ngithi indoda phela lapha kwenzeka so athi yeye ngithi ya athi ayikhona ke sifonele le family yakho le lokulethe la ngimfonele ekubeni lento mayibhizi ifoni yakhe beyingangeni nalo baba lo ngishiye lapho lo bekahlala lapha nayo yakhe beyingangeni but ngithena ngifika kuloya amafoni angene ngibachazele leso sikhathi sekwesikhathi bani ngo2 and then nakungu2 ngo4 ngiyagibela kumele ngigibele iFriday angimtshele lo mjida lo ngithi yazini ngicela ukuthi ngihlale la kuwe la idown room ngizolala la isofeni ekseni ungikhaphe ngiyozilungisa lapha ngikhambe ngemsebenzini lo family wami uthize kimi uzoza azongithatha angise kumprofit insuku kezokuchecka ukuthi kwenzakalani ngithi manje because ukuthi angisebenzi mangihlala ngingayi piece shopping angeke ngibe nesentinyana angibele ngepiece shopping ngishayise emsinya ngibuye ngimele afike angilinde ngimlinde afike angithatha angise kumprofit insuku masifika lapho umprofit insuku athi kimi athi Friday akasebenzi ngimchazela istory lento le because itheni mayiqeda ukuhlala la yakhuphuka nenyawo futhi yabuya yeza kimi la ebudodeni yafika la ebudodeni yabusikinya yathi yabuza ukuthi iyasebenza but manje angeke busasebenza buyosebenza ukuthama kuphela after that ingene nala isiswini ngimchazele umprofit insuku ukuthi kwenzakalani akunikele ikomishi indayelo i2 liter ne athi kimi athi ngibuyele lapha eJardini ngiphuzele 2 liter ubusuku bonke ngishaya icup ndeni ekseni ngizokuya hayi nalowo family wami ngithathe vela athi hayi sizokudisha la thile ekseni asihlale lapha ngibe busy bona baziphuzela amatshwala mina ngibhizi ngalenda yelo le hayi ekseni ngibuyele lapha kumprofit insako afika ngihlola athi ke mathi no wena kahle bakubetha ngesilwane kunabantu befamily abafuna ukukubona ukuthi ungaphumeleli bafuna ukukubona ukuthi usebenzela bona kusho ukuthi bafuna ukukubona usebenza emathavelo ukuthi ama-empty usidakwa uyini wenza yonke lento leyo ngithi athi okay but well sizoyinoba lento le ngizokunikeza i-treatment every Saturday uzothatha i-treatment okay ngiyayi-attend i-treatment loku ukuyala ngiyayi-attend i-treatment the more ngi-attend i-treatment kuba worse lento ngiyayizwa enyaweni vele iyakhamba sometimes iyangiluma iyahlaba ivuke ngibalekele ngamakhelwane ngithi mangilele ngamakhelwane kube nento ifika ingiluma ubuzi umlomo lo ngiphume ngibuyele khona lapha eJardini kusho ukuthi vele ngifike ngihlale mangihleleke inyawo ziyaluma mangishisa igwayo kufika nangilibhembe lithi naliphakathi kufika into iliphethe lokuwela le mangilizuma ngingalitholi
okay nginokhotlelela because ukuthi ngithatha ne treatment ubaba bami ngimtshelile ukuthi kwenzakalani kwathi maybe 1 month 3 weeks ngithe ngifika ngibuye emsebenzi peace shopping mangena lapha eSharpton inyawo zithome zilume angifike ngibeke ibag ngihlale ngaphandle inyawo zithome zilume ekhulu no sekubo 8 cabanga nokulala kufika inyoni ziyahlasa khona lapha eSharpton ziyahlasa la kimi la ngiphume ngejarida inyoni zithule mangiphuma ngejarida inyoni zithula ngithi okay ngithatha ingubo because nakusasa kwakhona bengikhwela ngithatha ingubo ngithi hayi yazini ngizokubhalela kulala la thinge kulala lapha because sebusuku thinge kulala lapha kule ndlu le besibhizi siyakha ifamily lami le mangifika lapha yangena kuhle yandlala lengubo phasi mangidlala lengubo phasi kunamazenke besithela ngawo idaka lamazenke ayangirasela ke na khona ukulala kunezinto ezizako ngisuke khona kunomunye omjita naye engimaziko yena sikhule soko kukhuleni wami ebhundule wakhe khona le ngimfonele ngithi le ndoda phela ukusoso ngihlangabezana nenkinga so indondo yokuthi ngiye lapha kuba bami ayikho ni umjita lo yathiza kimi angikhuphuke ngifike kuye lapha ngimchazele ngithi nendoda manje ish phela ngiyemsebenzini ekseni so kuzokuhlala ngalali sengina 2 days futhi ngalala ngayo ngikhona ukusebenza ngalali so bengicela ukuthi at least nethi usungifihla ihloko ndene ekseni ngikwazi ukuvanya emsebenzini ngibona ukuthi iplan yini athi ndoda mina ngeke ngikhone ngibona ukuthi ilento le ekimi le emenza ukuthi angeke akhone yabona ngithi kuye ngithi okay right ngicela ukuthi ongizamele something yokuphisa la emva komkhukhu wakho ngilale okay yangizamele ngiphise ngithe mangibamba ubuthongo akufika inyoni ngenhloko zami rasi angayingena yayo khala inkukhu ngithi ngifuna ukufonela lo mjide endlini ukuthi phela unenkukhu la ngaphandle hayi ifoni yakhe ingangena ngithi hayi ngiyalala ngigubuzele mangigubuzela le nyoni la ebusweni bami la ayi ngivuke mangivuka inyoni sezizinenge zikhala egeyidini hayi ngizifolowe mangifika egeyidini zithule ngijikele ngawo left ngawo right mangijikela ngawo right zikhale ngijike ngibuye ngidlule ngibamba isikontiri ngehle mangifika eStraat sakababa ngithi ngiyazidlula mangisidlula le nyoni zikhale ngijike ngibamba iStraat sakababa ngidlule egeyidini mangidlule egeyidini zikhale le nyoni zikhale ngijike ngene eJarden kubaba kunama room ngemuva ngifike ngihlale kula ma room ngemuva ngishisa igwaya ngihlale stele ngithi ngizawulala la isupini because ukuthi ngiphethe ingubo ingondo yokuthi ngikokode endlini ayikho ni tekuse njalo kube nehloko enokhawo ukuthi noka ngithi haya nginokho ibuye ithi noka ngithi haya nginokhi ithi noka ngithi anginoki ujampa umuzo yi1 kowes2 ngithe mangibheka khona so eMerini ngibona kunomuntu uhamba phakathi komiri lo muntu umude ufana nobaba wami straight gcoke njengobaba wami straight andlule athi abuyele la buya khona athi noka ngithi haya nginoki athi noka ngithi haya nginoki abuye lo muntu lo makabuya ukhamba phakathi eMerini abuye ajike kunephashisinyana so abuya mephashisini warra kana walora kana kweu goba wena wa tepona ka kilori kiduzi le kwa ikyazuba okay le kwa ikyazuba abuwe mothola abuwa yememola phashisini kimushebile kera no itloba bi mari noka kere no gore ke noke go kaone ke phone ke mo founele papa ke bulela ka pilo a ke bulela ka pilo ba manu ntsha phone mola a ke re ke founela papa a ntsha phone a ke searcha di phone number tsa papa gola sound ya phone mo yena bo twi ka monna ke busy ke re ke searcha di phone number tsa papa a ke di kreya a ke diala
a e ringa mo nna phone ya papa e ringa mo yena mola a ke bolela le papa ke re papa mbulele ke mo monyako man ke ka mo monyako ka mo kitchen papa tsoga a tla mola a betha khia mola mothola o betha khia mola papa a bula lebati mothola wa nyamalla a ke tsene ka mo ntlong ke mo tlhalosetse e le gore le mathomong ntho ya intshwara sa le ka mo tlhalosetsa a re monna a re nna Frego ke a mmerekong o monna o tla ipona ke re a ra o monna o tla ipona ke re okay a ke dule mo dining room a tsene mo kamereng a robale a ke re ke a robala go fitla voice ile e re tsosa e mona tsosa papago ke raya ke motsusa a re mo o kgethang go krea sthunya le go nyamalala ke re tsosa papago ke molati ke monoko ke mokokotele ka mola romo ke motsusa atle ke re motho o re ke o tsuse a ke itse gore o batla ke o butseng a o butsa silo ke re a mbutsa silo a shebe nako a re setse le bushie gona ante ka o sana o iphisi shopong ke re ke aya a re yana re ya bjang phisi shopong re ke robale re tla bona ka o sana re boa phisi shopong ke re okay a tsene ka montlong a yo robala nna ke re ke robala nthoela e bue gape re tso sa mgekulo ke manaka se mamaka sa la tlhokofala e re tso sa mgekulo ke rawa ke motsusi a re bona wa ntlwaela ke re tso sa mgekulo ke rawa a ke gana mgekulo a shua fita kore ke seriti sa ga se yena ne o apere night dress wa fita o tsena ka mo bathroom wa bua nthoela e re mo go nna re ka re wa mmona wa o sa mmitse ke gane a fite gape a bua re wa mtlogela gape ai ke emele ke yo mo kokotela ke mo butse ke re gape go so a re ke re le papa ke mo boditse so a re yana ro bona re etseng ke re a ke itse ne Frego santse ke tsamaya le nako ya tsamaya a le yena a buele ka montlong vele ke sa kgone robala geno kre ke bolela ke le noši ke rogana le nthuela le didonana di alla mo mafestera tswaletsi mara di curtains di a bapala go tsena moya a ke ba tsusa bona ba bone silo a Frego ke tsamaya ke mmerokong ke bua nna ne ke fitlhile Frego ka fitlhela mo go dula papa ka botsa mgekulo ka re wa itse gore keng ka o sane gape ke nagane go bona gape mprofeti ntsuko o mongwe ka mo tlase mo a re ke re ke tlo botsa dipapa a fitla le yena ke mo botse a re go tsamaye re tla go kwa ka wena o buya a ka o sane ke tsoga ke mola go mprofeti ntsuko a ke fitla mola a mbotse le yena ne le a bonege a re ke boe Saturday ke bue ke mo tlhalosetse a re mo go nna re wa itse gore keng ke ra ke itse re ntwe o ntlhalosetsa ka yona e mo go wena o tsamaya le yona yone no re bolela so e eme mola gating so nna ke tlolwa le yona mara le nna e tlong go batsa so swantse gore ke e gopella ko badimong baka ene ke tsamaya le wena gona ka mo jardin a re etse ka mkgo a fetse go gopella mo a re ke bue next week a tlo ntlhapolla then re thome mmereko a next week ke buele a re mo go nna next week ke buela a re wa itse gore go bjang ke ra ke itse a re o rile o sa le o monyane papa gago a tla le ngaka ntsuko gore e tlo bereka motse e tlo tiisa motse wa go gene re dula ko Ntwane so ngaka e re la e fitla mola e le kreile le sa le banyane le bapala ka mobu ha itsena ya bona wena mo gare ba bana ba bangwe ba o na le bona ba family ya gago e le wena o hlalefilego a senke e sa idira mmereko e utle le semola ya bereka wena so nthe o berekileng ka yona na o berekela gore botlhale ba gago bo berekele wena o bethile ka phofolo so phofolo ela e go utsi no ke nako ya gore e mo berekele ke re a re tlola le yona ke attende mo yena ke tseye treatment
go ba worse a mfa dilo tsa go šoma mo go ba worse molomo le o na o kwa gore go na le ntho go lumago gore tsatsi le a ile gore nka se robale a ke nemetse bese ke tla borogo o kry-a ke le ke mo beseng bo ya tlhaba ka re bona le motla ke bapere le motla so a ke tsena dikobong di a tlhaba ke a itse tsatsi le vele nka se robale go la mazenke go la eng mprofiti ntsukola ke rela a ke re ke sa attenda mo yena a ke yo attenda ke sa mo kry-a ntwela imokube ke dule mara batho ba bangwe ba ba berekang mo yena ke ba kry-ele ba mpotse gore no le rena a ra mo kry-a a re mo founela phone ya ga itsene le nna ke mo founele phone ya ga e sa tsene ke re ke tsamaile ke na le bo ma 2 hours a mfounele ke re ke ne ke le mo so a ra ne ke tswile bjang a ke boela gape a ke mo kry so ka bona gore ntho setse nsokodisa thata ka botsa a botsa papa ka o dula mo kamarafiri a mbotsa ka re gape mo a ke na le bophelo so 1 2 3 a re monna re okay papa gago ka re mo bo abuta ba gago a ba itsene le squeeze za gago a itsene ene a ke ile somewhere a ba tsamaile nna ba batla go kwa ka nna gore ke tsamaile bjang go bjang a re okay nkotle ka monna mo bona vele ba tshwarene ke skim se se wana ra nkotle ka monna mo a ke pakedi aparo tsa ka ke tsamaye ke ye ko moyena ke dutse 1 week so go rile still bekeng ya bobedi wa thoma ntwela thoma mama zenkeng na bankare ba fosa stina a ke robali sfatlego sa swa ke kwa go fisa just sfatlego fela mara ke sithito go ya go ngwa ka go na next mauto a luma ntwela ifela ifosa ke mmitse a botsa papa o a tla robala le nna mara sa o kwa silo le gore ke re a re ya somewhere a sa itsena le yena o jigile no a sa mfa thusho yela le manaka ba sa mfa thusho yela ne rokwane gore re tlo thushana a ka mola ka kry-a ba profeti ba bangwe ba ntsuku ka ya mo go bona le bona ba mbotsa ka taba ya phofolo le bona ba ntsisa treatment ka tseya treatment ba nrekisa dilo ditšhelete le ka mo ke tshwara di-peace job me ke dula le ngwanyana mongwe le yena na di zamela ke fele ke gopela mo yena tšhelete a mfa gore ke phethe bophelo ba ka gore go na le motho o nthušago ne le cousin aka a nthuša ka ditšhelete a go nyakega something ya ditaelo a nthušanyana profeti ntsukelo ke mokele ka mola o ile a ntšha kota engwe mo mmeleng wa ka e bofile ka dithapo a re ntho ke gotse le yona so o intšhitše ntho eo ke tseye di-treatment ke tlo ba sharp a ke tsile treatment mara still go ba worse dilo di a thoma di a tšharakana a ke sa le motho ke a thoma ke a slima ka mmele ne ke lekana le wena ntate ka kapa ka thoma no ka slima le batho ba mbutsa le motho ne ke dula le yena mbutsa gore mara wa bona gore no o bjang a ra o tlhakatlhakane a o sa le motho le ke o tsebaga no o tlhakatlhakane a le na vele ke di bona le matogo a ke sa wa kry-a ne kwa kry-a ka nako ela a ke sa kry-a matogo a ke sa kry-a silo okay a botsa papa ka mmotsa ka botsa sestere ka re sestere le ka mo gape di a boa motho ene ke dula le yena ntse yang ke sha ko ngakeng Ntsuku ngaka Ntsuku a mbotsa gore a ntlhola a re mo go nna a gona silo a re ke gobaditse ke batswari ka re batswari bjang a re papago wa tseba go na le papa go papage wena o papa go papa gago so papa go papa gago o file papa gago wena papa gago a senka o leboge mo go ntato so ene ntato a so bolokege ka re bjang
a re ke motlhole a re ntate Mokgalabe ke bolela ka yona e o ko diplaseng sala bolawa ke magoa ba mo khrometsela ka mo mkoting ba swala so ntatela walla ke wena o phela yena bophelo ba gago bo ka se loke ola a sa bolokego go nyaka pudi le kgomo le tle le bole ke ntatola and then dilo di tlo ba sharp wena o fela o tsamaya o ya kae bo mprofiti kae o shumela o go batsa yena Mokgalabo. That's why I was strong a re so mo go nna botsa papa go di kgangtse ka re papa nna ntwe a itsene ya ntwe ya kane so a botsa gage le yena nang ka re wa itsena mara a itsena okay e tla le yena a botsa papa gago ka tsamaya ka o mosia ke tsile 1 week ka boela le yena a fitla mmotsa re ko mmotse mo ngwana o le motopile ko dumping efe a botsa papa ka ra motopa dumping a re so wa ya sokola a re na ngwana o mmoditse gore na tlile mo go wena so ke tlile kwa maka ngwana a re o boditse gore ke rileng a re a re ke ka mkgo ke mo boditse go nyaka kgomo pudi le tle le boleke Mokgalabola a le etsa mmereko le tle le mbitse ke tlo le tirela mmereko ka re okay ka gore nna ke a tseba papa ntho ya ka se itire nka se re a ke berekile ke bie machelene ke kgone reka kgomo ya le pudi e ona a re awa a go kgonagale ke mmereka papa gago a re okay so a botsa papa ga re o tla bolela le yena a sa itsena go na le taelo e nga re file yona gore ke itire le a botsa papa ka ke tlo ba kaone a botsa papa ka a ba tlo itira a ba next wa ba le papa a ba bolele silo ba no tshwana fela ke no dula ke sokola ke ba botsa ba re ra bona wa sokola go tlo luka o kompotse mo gare ga malwetsi ya ka moka o ile wa sepetlele mara o ba a senge wa no ya sepetlele ka malwetsi a ke wa bolela na since vele ka belega sepetlele awa senke okay since vele so lo gone bua la o robale le gone ya le no thomile last week ge go bile wes ka gore sale ka profit ntsuku setse ke iswa ke sa sere profit ntsuku a mbutsa re mo o dutseng ko teng ke tlo fa ditaelo mara mo o dutseng ko teng a di save ile gore le a botsa papa ka o mmoditse gore a o ya mothong a o fa ditaelo ke gopela gore o sa tsena le tsona bo gae jwale mosadi o la o tsamaile wa gago no o spetseng wa gama last year so o dula o nno ne ke so mnyali ne so nyalane na dula go gago le ne ke dula sepa and then ka gare ga mathata go gatlhanang le ona mogala ba geshu a senke wa tlela ke kgopola gore o tšeele bophelo a senke ke nagane ntho yone a senke le ga tee ne dintho ne setse ntshwenya gore ke tle ke kgone go robala le setse ke tsene ko bireng thata o tšhabela ntwe ke tšhabela ntwe ka bua ka fokusanyana ka nagana mprofiti ntsuku wa mathoma mputsa gore ba go nyaka o tsene mo bireng o berekela mo bjaleng o bereka mo bjaleng wa bona ke sa kgone vele a ke kgone ke sa kgone go robala ke so tshware dipiri tse tharo tse fo ke sa kgone and then mputse mo abutine o a sokola gape ene ka mo go sokolang ka gona ke nyako go thuša ene o sepetse tsela e telele ya go phetha ditaelo ene ga o fole so go tlo diragalang ge nka re ke ya go thuša ka hwetša e le gore o na le malwetši a e leng gore ke a mang a go bakelang mathata a manang le tše dingwe tša sekgowa mo go wena o ka dumela ba go thuša tsa sekgowa nka dumela ke a itse malwetsi a o amana le sekgowa ke na le ona o na le ona ke a wa tseba okay ke a tseya le di-treatments no if o ne le ona a ke re jwale re bereka ka batho re no go tseba gore bolwetši bo boso bo kgona go dira motho so bolwetši bo boso bo kgona go tlholela motho mathata maso alright a re fete mo bolwetšing tate mogolo o sokola soki o thuša ke mang ka gae go na le motho nthuša gona a gone motho a go thuša ke ikemela ke le one ka gore family papa
motswadi a ka ile papa ka wa itse le no a ke tlotla mo ne ke tloga mo go yena ntata ka kapa am phonela am botsa gore le tlo pick up ka nako sone ke dutse le yena o berekela go Belomre kwana ke fitile mo go yena. Okay, ke na le yena o ka tla neng kwa gae ke kgone go thuša ka pela ka re o a ba jwapa ene mahlatse a re sa neng le ona ka wena ko gore a sebe wa ba le mogopolola wa gore gare ga mathata o leng ka gare ga ona o tejiele bophelo. So a ke nyake gore re tle re nyake go go thuša go šetse go fihlile seemo seo sa gore bjale gona banna ke gale ke sepela ke nyaka thušo ke sa ekwetse bona ebile ke ka gare ga seemo se se jwang re nyaka gore re go thuše nako e sa dumela ka gore a gone motho a ka gotlelelang dilo tšeo di bolelang dilo tšeo di bolelang ke tše dintšhi ene di kuša bohloko ya di kuša bohloko gore batho ba robale bošego wena o se hwetše le gore ga o robale wena o bona dilo ge letšatši le subela o kwa bohloko mo e leng gore o ka re letšatšing ke be le hlabo batho ba kgone go no phela le wena so le lo re thomele last year ka September ke sa kgone go phela le batho ke phela vele ke tswaletse ka montlong ke khietse ke a tsuba kwai le shopong vela ke felletse ke kwai ka no fela msigara nka se tsube bara ke a itse gore ke tswa ka bo ma half past 8 ke o reka kwai anka bona gona le nkare gona le motho wa tlhaela ko tlase go ba le pele gore ke tshware kona ke mo dake ke tsamaye ka di purchase ke kgone fitla shopong ke be ke bue mara nthe mmakatsa ke setse ka di piece shop tse pedi ke a gona gore frugo ke piece shopong ke fitle ko maraba sa ta ke spiti sa batho ntho ya gore ke ba tshabe a iteng mara nka namela bese ka fitla mo gore ke thomo tshaba batho ke thomo tshaba a tshwantse ke yo namela ke namela ka di plan bese wa bona le no mo piece shopong ke ra di 10 ke tshaisa ka 1 half past 1 mara bese ke namela ke tlo namela bese ya bo 6 sometimes ya 7 gore ke fihle mo bona ke khona hore a ke fihlile o tsana mabane ne le mantaga vela ka robala ke thomile robala ka 8 ke a itse gore a ka re 9 10 di tlogile mo go nna a sa robale boroko bo ntshwara ke tsoga ka 1 ke namela bese ya 3 boroko bo ntshomo ntshwara ka nako eo ke bo tshepise gore ke tlo robala mo beseng and ntho se mmakatsa ke tlo robala maybe beseng a ithomo yo tsena tropong and mo bus stop ke fologang mo yona bese ka se fite le nna ntho e ke tsamang le yona ke tlo kwa mo le utu vele le fisa tlore a ke bula metlo ke tlhokomele le utu re gore setse ke le bus stop ke fologa wa tseba ba go sepedisha le spoko pa ene di sign tša go bona spoko ke legala ene wena o bona kwae o bona motho a itla khoga batho ba bantši ba e lego gore ba ile ba bona ntho ke go botseng ka ona ke reng ke spoko bangwe ba bone legala e sekgala ba bona le phatlalla ene go feta mo go neng spoko o kwa ka meriri ya gago ya tširuga go bontšha gore mo go neng ntho e leng gona e seng right o ne motho o sepela le yena santšeng re motloshe mo go wena a se thokolosi nto o sepela le yona ke spoko nto o sepela le yona santše o se tloshe se go tloge morago o kgone go phela o be gabotse ke mo ke reng bolwetši ba gago gore re bokgone re swanetše re sepelele taba ya gore treatment e o e nwang ke e jwang and then re tsebe gore motho a leng treatmenteng e so o phela jwang and then o kore like ditlamorago tša treatment di swara motho jwang and then re lebelele ka mo lehlakoreng la rena la setšo gore alright motho o ne bolwetši bo boso cause taba ya go phela kore o phela bophelo ba gago mara o bo thušana le motho mongwe o kwešiše o a bona re a go robadiši a go tlogele o robale a bone gore mola o a fologa a go tsoše boroko ke boroko mfo nna re a robala o mbela ke tloga mo ko robala ba tla go botša ko tsoga ka 10 ya go sasa ka gore mmele o swanetše o khutše ge mmele o ka se khutše o tlo bajwa ge kgopolo ya gagwe mmele go ka se robale enough o tlo bajwa ene bolwetši ba mathomo ke go tšhabela ke kgopolo bolwetši ba bobedi ke go lebala wa kwešiše cause monagano o swantše o khutše
so wena go sa robale so mmele wa gago ka se tsogo lokile so santse re go thushe o kgone go robala o be gabotse dilo tšeo di bonang batho ba sa di bone di tloga mo go wena o kgone go ba monna o mo right wa ikušiša mmele wa gago weda o swere ke malwetse a leng ka mabuang gore e santse o boe mmele mogala ba gešo re a kalokana gore mmele o boe o be gabotse re a o lwela wa kwešiša so dilo tšeo di bonang ba geno ke duma gore ba go thushe ba geno ba go thushe ba seke ba re ge o sepele ba porofeta o nonnoši o molwetse mare ba go iša ba porofeteng o nnoši wa kwešiša mola nkebeng e le bona ba ya go kwa gore taba tša molwetse o keng ka re ba bona gore o fela o tšhabela ke kgopolo e bua ba e bona re ya tšhaba e a bua kgopolo wa gago mara ba go tlogela wa mo porofeteng o nnoši o kwa eng go ka re mo porofetela a go phekola gante ntoela e tlile e go tšere go išitše filotsoko wa bona ro ke bothata so nna ke nyako go thuša ke tlo dula fase le wena and then ka go lebelela ga ke fetša go lebelela ka go referela go doctor e ke berekang le yona ko Groblersdal and then a rana di-test ka mokana ga tšona and then wena le yena la tseba gore ka mola le bereka buang le fetša buang ka mola nna ka tseba re tšaka ka mo ke bereka buang le wena re fetša buang le wena wa ikušiša and then nto kgolo ra tseba gore treatmenting efe wa kry-a e le gore a re tlhakantšhe dilo tša Sesotho le dilo tša Sekgowa godimo ga mmele o motee kudu tše di yang ka gare ga teng ya motho wa ikušiša then ra tseba gore mmele wa gago gore o fole ge e le gore bothata bo bogolo re hwetša e le lefofonyane then ko ya go oretša tša go oretša yena a go fa tša go nwa tša gore mmele o kgone go loka o be gabotse ka mogare and then wa tla wa bua gape a tšea di-test ka mokgwa yena a tsebang ka go bereka ga gage wa kwešiša then wa tla wa tikry-a o fodile o le right cause monna gešo aowa a o phele gabotse bophelo bo bo phelang le nna ba kare ke moremi ke botšeeng nka bagana le no vele thomile Friday ke physiopa la bobedi le la boraro senke ke ye last week ka gopela gore ke tlotla Friday ke rela ke bua ka thoma o kwa gore setse go na le ntho en robalago ka mo beseng a ke dutse mo sitine go na le ntho e kima ka mo morago mo Friday bošogo bo botlhe Sontaga ya re tu Mantaga ya boa no ke kwela ke dutse mo ke go kwa le maoto vela ke dutse vela a fele 30 minutes maoto a thaba vela a sirinyega ntho e tsamaya ka mogare mo sefatlhegong go na le ntho e fele e tsamaya mara ntho gantši e rasaite e re ke noroganyane go ne le ntho re bitsang gore ke seqhitho ne se sepela ka mogare ga mmele ene o kry nako ngwe o dutse o ka re o ka tithinta so bothata ba mohuto we bo a tloga mara bo nyaka sefuthu ene go na le ditlhare tse santse di tšhere ka mogare ga sefuthu o aramele then taelo le e kgone o tshuma dilo tše di go dirang so and then di kgone o tsamaya malome ka kapa o ka tsena re kgone o tlofa batheeletši ba le nako a bona awa nna ka tlhako rena ka moroka ke right tate ke mokwele le wena o boletše go tlala seatla go ya ka maitemogelo a mmereko wa gago mo go tate mo ga ke ne tše dintšhi tšeo nka di bolelago motheeletši nke re go fe nakonyana o eletše tate goba o mo kgothatse ka tšeo ka mo kgothatsang ka tšona go 013110004 0613110004 metsotsong ye lesome go ikela go ere ya lesomepedi le Clemente o komana madula a bapile 013110004 0613110004 07 le WhatsApp line ya rena e gona ngwaneso mo o ka ntšha maikutlo go 0648582771 0648582771 a re tshepe gore o tla letša mogala
wa dira se senapego se lokile gona mo go ntate Masango go ya ka mokgwa e leng gore ditaba tša gage o di kwele ka gona ke ditaba tšeo di tšhošago di a šokiša di kweša bohloko tate mosadi o kae a ke so nyale a le so nyale re a leboga MCRS mo moyeng dumela Thabela re nkitime phone ko radio ka studio le bulela le Dr. Ramadiwana ka mo site ya Venda ngwanesho be ke theleditse mogale bo a bolela o ya ka kwišišo ya ka o ba ka tsebo ya ka a tikwe o ne phapano between yena le ba mathomo okay ntwe e diala o yena ke tokološi mara tokološi ewe o ra gore ke tokološi ya yela ya gore ba bolaya motho ba motsoša o yena okay ka lebaka la gore yewe re find out jwang e sepela le yena ka maotong mo a ka ba a tsamaya ka sefatanayo koloi o ba basi o ba senamelwa se sengwe le se sengwe e tshwantse mo robale kahle wena o ra re ga ile wa monna ba mo tsamaisa le tokološi ya mosadi a ile mosadi ba mo tsamaisa le tokološi ya monna au batho ene ntwe nngwe ye dialao o yena e motho he e ta ka sebopego sa motho o a tshwantse a bolele le yena e taba ka sebopego sa motho ono gore e kgone mo distracta dilo tše a di bona o a tshwantse a bolela le papa a bona papa ye le botong a se papa ye ke ntho yone e nyako tseba ntho e nngwe le nngwe a tshwantse a e bolele le motho before a e bolela le motho a e bolele le yona wa ra gore e ba le bridge between ntho e nngwe le nngwe a tshwantse a e die e tshwantse e thome e fite go yona e dumele wa e gane because ya ra gore ya mo control so tokološi is a dangerous thing because ke ntho ya gore e itsene ka gare ya lapa e tshwantse e nyale ka gare ya lapa lona lengwe wa ra gore yena o nyetše o ba o nyetše tokološi ka bo yena ka lebaka la gore that is why le kwa a bolela ka lebaka la gore ngaka e itseng e mo choositše o tloa a sa le o monnyane o ra re e mo selectile so wa ra gore memoya yewe ke memoya ya gore e tshwantse e thome o nyakolle gore ngaka yewe ke ngaka e jwang wa diala eng kare a re tse gore ngaka yewe e be e le Blantyre e be e le Mopedi e be e le Motswana e be e le Movenda e be e le Motšhangane na wa ra gore tokološi ewe a yo boledišiwa e tshwantse e boledišiwe ka polelo ya bo yona tona e ta kgona o mokatua ka no e bolela jwalo ene wa ra gore tokološi o intšha mothong o ya ka tsebo ye nna ke beng nayo ke sa kana le tsebo ya batho ba bangwe ke boloi bo bodiwao ka baloi ba diile sekgobakano se se itseng o ra re le o bontšha o nyakea mangaka a thakane a abeng le kwano a ntšhe manaka a ona o ya ka go fapana-fapana ba kgone o intšha ka ra motho ononong okay ka gore e lena le mo lebeletše ka mokgwa onono re bolelago ka mokgwa re bolelago ka mokgwa onono e gona e na le yena ana moo lena ka letho la senama le ka se e bone ene yena o a ikwa gore ntho e gona a ka no re a tlhalosa lena la bona o ka re o mentally disturbed is not mentally disturbed o bo tlhalosa ntho a e bonao ye lena le sa e boneo ka nnete so ka mantše a mangwe e no gore a kere mo re bolela re le moyeng thuso ya ka e hwetšago bana bao ba re ba to mo fa o thuso o tshwana le bo moremi ka mokgwa ba bolelago ka gona na beng ka no fa maele a gore a ba e tsene ka bothale ka gore tokološi o ka e ntšha nako ye nngwe ya momela wena
e depend ore tokološi ewe o e filwe ka ngaka ya mofuta mang. If ever ke nyako no fa example e ke nyako loya moremi ke moloya ke na le wa gabo so wa ra hore lo intšha e nyaka intšhiwe o ne tsebo ya hore e ya mogutla mang e tele ka ngaka ya mogutla mang. Manaka a tlhakantšhitšweo he o tšewa moya wa mothonono ba mo tšošitšeo ba ya ba mo tsoša go yena o be a tsošwa ka manaka a mogutla mang. O diela gore e ntho e re intšha ka mo abe re ska intšha wo mongwe ya wo mongwe. Ene tokološi e kgetha motho o motee ka ra lapa lona lewe ya tsoga le yena ya hwa le yena o ra ha a ihwa a thokofala le la bonama o tshwana le a ka thokofala e ta gona e choose o mongwe ka ra lapa lona lewe. O go gore ga botse ya tsena e tsene ga e tsene ya tswa ka nako nngwe le ye nngwe. Ka lena le ka no re ola o thokofetse nna pile re phologile ala pholoa ka tša tlela le moetela e tropa o mongwe ka ra lapa lona lewe. So wa ra hore e nyaka botlhale bo bo itseng gore e te itswe ene le bantši ba yona ba tshwantse ba be ba ne tsebo gore ha ba intšha ba iša kae ka a se lebaka la o no intšha fela tša felelana moo. A gone molato doc. Okay, no, o le bona. Re go leboga ngwaneso re thabile kudu go leshana le na le maele a le re file go ona. Amen. A ga nkeke. Moroka re tswalele yona mongaka ke moka o nape o fe kana ke la bedi a se la bone ke be ke re ke la bone ke shitse ke re no ngo ba fe di tša weekend di announcement tša weekend gore na go ye mejwang ka kwa ga moremi. Alright, ga ke thome ka go leboga ngaka a fetša go founa re a mo leboga re leboga maele a gage re tlo pheta ka mokgwa we ngaka re leke go thuša monno wa ga borena ge e le gore mo gongwe o bo rata go ka re joina go thuša mogala bo ngaka moremi o bereka le mang a gona bothata felo re ka thušana ra bereka mogala bo a gona go loka ba gabotse. Malome ka kapa go sasa ba ka tla ka molagae ba khwetse thušo and then la bone re o berekela ka Groblersdal papa re tla mo thuša re tla katana le yena fela nka se mo thušana nnoši ba gabo ga ba tsebe gore monno ke motho mara o ne babo a nyake o mollo mongwe wa ka bang gona ka gore go alafa motho a na nnoši go ba boima ene ge ba ka gana tate o kana wa tla fela o ba botse gore ke nyaka go thuša kere ya ke lebogile kudu ke leboga batheeletše kgole le kgausi mo ba le go gona ke leboga batheele babogedi kgole le kgausi mo ba leng gona ke lebogile kudu malome ka ka